ready. Ujai wahini yewo Bawi azimu Bebu jime kwa Jipepa mi boni nina Wanje mi boni yo Wanje me mumu yoyi Yesu budonoti Bebu jime kwa Yesu we Into me njawaka Into me di mi unina Mawe radi Yesu budoya Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933FM Yesu budoya Yesu budoya Bidi me hope my Jesus Akwenye mo Oyari mo yemo Miri janada Bidi me hope my Jesus Akwenye mo Oyari mo yemo Miri janada Enunti kamwe yandambra Yeah, Brian Sunshine. AHENKAN933FM. Denina. And with the gun we enter, Brian Sunshine. I soon be by a woody. Denina. Yes, adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933FM. Maakye that Jesus Christ is Lord. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Why sorry a prayer fool. Sir Jesus. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make a boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his holy name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. They looked unto him, and were lightened, and their faces were not ashamed.
Indeed, we will bless God all the times, and His praise shall continually be in our mouth, for He alone deserves to be praised and magnified. Our soul shall make her boast in the Lord, and the humble shall hear thereof and be glad. It's another beautiful brand new Monday morning. Some 41 minutes after 6 a.m. 17th day of October 2022. Including the anywhere Buradi. Including the anywhere Buradi. Asidanyina ko emfama yenyankopon no ono pe ne ebehira ne din ya ne din kese sanse ose na ofata yewu ye kokodaye eti se awufo awrade na madom ne moburu hu so amena no pe wakan ya kan te asefo ho tekirema da boje moje di emu afrisane enye ye ahoden nye ye nyansa enye ye nsika bi ne mom eyadom no na aboro so e de amaye na no pe Erunti yebe mu aka ede akire wiase nyina se inkonimudi hene ono ne awrade me ba cho Maakye ne de bro free side break up him say anopa no do ebebo. We streaming live as well on Facebook, YouTube alternatively. Obetumi joining our honomo with your comment, your thoughts or sentiments. Let the world get to know how you think about issues making headlines each day. On behalf of the team, Udi AHENKAN933FM, Ajimpa hini Kofi Mensah Kobi K Kwame Asante, and Afe Billy Man, and I don't pay Busia. Yeah, Mamuninache, Amamu Akwaba, or Quainson Konsokra. Mijisa Umpumbo Cordia. Oh, yeah, answer your way. Thank you. I was here chilling, so the tree, Yankopono. Sansa say a san bar and from a mumpono. And any penny a penisa. But and I'm say a would a pay. And ye a nipa pay. Ne would the money trim say a branch ye a baba way me shiranoa. Oni abusuye bia nkonko nyasie enkoje adwenkyere yenkoya no ba ye wo ho se awurade pese wo shira asomasi adinti ye bisa busua pani yenhyira no ana awurade ne nipa nkonko nyasie ewo ni nhyira eho ewo nanam ntuo na ginasie ho awurade oni nipa bia nkonko nyasie wo ho ente sanka yemu bebre nke ye da ye ansori biom Enu ntina no premi pacha okame ho ne emfa seda emfa emma ne din kronkron no aseda e free akoma muton yemfa masa wote asefo nyankopon Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933FM. Oh kuno Unyami ya grama oh kuno oh kuno na ene ahomache no ena ne ye de papa awurade nyankopon bo be no nan mu ho ba bi na nsuo nya abotire gya mu dandan ho na yenso twe blanket yi di guru yan ho na ne ya ye de na nso wasa wasan sori ye din o awurade hunu ye mobo na unim se ene ena
junior high school candidate ekotro BECE no ene na ehya ase o ya we owofo on hye da nya we wo ho ene makai wo oba no okotro BECE ye ne we no na eba be sete eye premise ediama ni senior high school ene ti pepa cho memfa ni agro for wani di abofra no ni BECE okotwere yachi nia wo hia bi afama no wo hia aduane afama no ohia sika afama no ohia maset afama no ohia bibia ebeboa no ebe assist no amanatimi atworo BECE no amepacha afama no fuani di akire na afama no na eya aka wo ho we no bo otoso miensa omu nyina ekotworo BECE no wayi wani kura se pani wayi mframa bedwam enye o madam enye nia wo ye no anopai papa ne sori ye watam ne kenten ne na prechu asen ne kon ho wadom wuram a winim se wo be kotworo BECE mfa ne ho te se di akwala ne be bia manga na onim se ene no wa hoɔden a wotumi sɔre kwa fuom ɔkyena untumi nkɔ na afi wo de wani beto wo ba nanim oba no a wamfa wani ani na chi no wo de wani beto nanim a wura do be hema tafre eno no to fa me side ha o be hema tafre mofra no ene ye investment ayeye obi a o invest wa ade mu ni hwe ani mu so benya mfaso aye frɛ no dividend obrofo kasem eni nti wo ba no wamfa wani ani na chi okotworo BECE mfa ho okotworo we mfa ho bibia mfa ho ene we gya abo oba ne so ena tipa ene kwa de mema no style bi a ebi mu yusu yese woni ne yiri tifia otimi dom oma oni ne yiri tifia no wadwane ebi wa 2 3 4 years ebi wa kwa 10 years no oma da ohunu sakwada no nyankopon gusu hira no a no watwe ne ti na oba beje fans eno no woto fa me soro ha obehema tafre akwada bia ni won mo di petition anasa application de ba ye se agya nyankopon me pese me koma me papa bi ho emo mo me no mo ana mo ani gi ye na mo kodi mo agro na munya akwada no eri nti eye wo responsibility se wo hwa akwada no na wodi ni si ba bi ye enti BECE nkwada no ekotworo so hwe ne no mfo mo ani ni o machi na aka Ghana fo awofo Ghana awofo no aka bebere no mo hododo enye munya iza fo ani di abofra na chi dia wo ye wo kɔ wo ba na dachi eye yi a wonsusu benya bia di ente sa uyi wani a eye aduane bɔne na wotete ama oyefunu adi no anadwo ani pa nyina da na bebo dundu amoasa wo dia wotena ho enti na we wish them well omo konko chiro ene de nyame adom BECE no utimi chiro bi wie pe o ko senior high school free enti awofo no mu free sabre mu aboa mo ho entwen ema ebre ne nso ansa na wo de chichiri da bi sabre ya frase ya boaboa wo ho akoda no so wo pese wo toa so de a hyase ne trunk no ato chobox no ato ne mattress no ato tutuguo sansa enema bo okosoro so that is nto ye ho ayi opeteos wan hwan o chena mesimi dan no wa hwe ya obeda bonten moma ya ni nkoye mma ne ho omo ne ye ndaache ye mma na omo ne ye ndaache so that is ere me ayi me kai mi suku amekọ ye bia ni wa ma na me maame ya we wonim ni onim ansa ye se ne ba ne ko school se okọ school tuntum so okọ school kokọ amanga emva ne ho na we that ye twiwu mu obi ti ba bi o so obo ye omu ane maame me de meka kira wo praying ni yakuya nim oh da ye PTA o sa me papa de na no na ba PTA wan si ho da PTA e wasa ukọbọ pa ukọsire obi maame because PTA no wankọ a ubetua nti we wasa ukọsire obi maame na udi sika ma ne se mpacha kokọ gina mu maame te se me maame why no wa wasa di sika mo nipa no de akotua de no wansi ho me papa nsi PTA ase da me maame kwa de on de
Kuno. Inyami ye guama. Now we born woman name bono. Ye be bo pass ne pepe. Me say pass ne ye be bo ne pepe. So almost twetwe me afi na me so ball no ba be di me ho. Na say ball no be di me ho a me so metwetwe won ankasa. We anya futu bone o maame anhwe wo a nse da mua no saa o papa anhwe wo a mua no we anya futu bone o mo de Ghana for ye mu bebre no aye notoriously religious yanko ani Nyankopon ne headquarters yenim ho kwan o maame anhwe wo na utietim utnanse na utietim na ebi anya ho kire nti ne wanhwe na emuma ye bo apayo ebi ana wo papa kura ho ahi won so won ne ntwetwe ball no we nya futu money won ne ntwetwe ye sasese ye saa awofo ne bebre o ma dwene beba fie because me ntia se say wo be wo abofra ba sase so na abofra no fault of his wo se ne papa ho ahi nti no so abandon no wo se ne maame ho ahi nti no abandon akoda no na akoda edi ni tu na ye yi a wo na anim die wate enya futuboni o yesi dia wapoto amanafe onchiri so adi bom enti se ye poto na wo ye nkokwasa efia udi bebom ye be pawo tantan so we nya futuboni wa wo ahwe wo ba Inti ya wishi junior high school BC candidate in ya wishi omunyina well enya no nkwen na no pay ya won komo bebra ye bedi e wujumedie so edi ama Come on. Poultry Farmers Association and almost so catch the Ghana by say omo nyina nka mbom ni yemnia soya na eburo no yemnia bebre se ne be ya wo mo poultry no ebenya bi adie anopai eno yebedi mu nkomo Ghana Medical Association and so say ye de a new tax policy bi ediaba amom bu afu omo bufu pompa paye anopai eno so ye be ko ho ne no makodi mu enkomo aya no ma hye ne nso ama me fuel prices fem go yes betum o na sisi ya no ma bia sidi na duru yo and then I'm 12 cedis Queens kakrakra san egu akire it is say Nyankopon ye wadom na obi wo US o UK na unya pounds ibi ana unya dollar ibi na wokosesa buburuja edim guase na aka Ghana cedi sei na eno mi bisa na economic messiah no wo wen wada wato nsuo mu ana wato adwonwom economic economic messiah esa no mo frɛ no messiah ni akire na gbona sendua mu ana se nsuo yiri afa no oh my goodness it's not a pay. We have this and many more. Felix and Factua. You be kan okura na kire o said ye no a ensuro nipa. Yebu nipa ensuro nipa. E ma me Vic. On the kind say asem no kure yanto sebe. Nti asem no kure no pe yanto ho sebe. You be kan kire o said ye no a. You be to asum yakunya di mama fe wi mbo brand 7 fan to asum fa ma o. Enti ena da mu ni nyina sei no chese be ya no pa no anasa homache no ensuo no totototo kakra egugugugu kakra no chese ena mu nsuo no a atoto anasa egugu kakra ni nti no ye kwa enganimu awia no nso ebeyi ne ti awia ne beyi ne ti na afi eno nso abo kakra ye ko yenganimu nso ana afi wada no asan adane na ensuo na san emuna ebe san apetepete ewepue mantemu me ya hodo ni bi awia brem na fe ye ko anwumre no a wo kire se ewie mu badwo na ensuo no beso ebe koso a
asan apetepete ewe pue man temu me ayahodo ne bi nti ye bɔ ne tofa de ama we ne no ensuo ewu wiem kakra sanso na awia ebebɔ eni nti ya na wa hye ne nso de ama me Ghana adishie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate de ba AHENKAN933FM Afei ma me introduce you Nyankopɔn asɛm ana watwi nyina ye ba bɛka ye ba bɛdi ho dwuma no mfa nkyerɛ wo na afei yɛn sɔre so ma sports emra nyame yɛ adom a wɔkyena mom ene ye ba bɛtena ase ne ya bɛkyerɛkyerɛ asɛm ne mu wɔkyena ne naka edi akyiri ne nyina no ye bɛhwɛ na yɛtimi akyerɛkyerɛ mu kama de ama ba tɛnɛ no ye die na di edi akyerɛ wo ye say look for God's blessings and not miracles. O Kristoni nyamesumni minua a wo ye Muslim whatever religion I believe you know anope ne ye ka kyerɛ wo ne say hwehwɛ Nyankopɔn enhyira mom enye ne nsenkyerɛne me say den hwehwɛ awurade ne nhyira enye ne nsenkyerɛne hwehwɛ awurade enhyira enye nsenkyerɛne. Look for God's blessings and not miracles. Look for God's blessings and not miracles. Enti nya ye pese ye ka kire wo ne se eye Nyankopon nhyira ene ma onipa ye odefo. Nyankopon nhyira nso de se wo hyira odasani a se Nyankopon hyira nipa ba ko abusuani mu a transcend e down. Emma the generations yet unborn omu nyina tumi be enjoy blessings. But say urade nsenkyereni bi si a esi wonipa brabo me no ano no eni nti se wo kenkan bible me ate ase se wabra Nyankopon ka kye Lot se one ne yere emfiri kuro num Sodom ni Gomorrah na oba di jabe tu kuro ni mu no o ka kire wo mo explicitly say omo nhwe na omo anhwe on achi enti Lot yere hwe na achi no odane nkirinsie anwanwade esi ye no esi wo Lot ne yere ne nko abrabom enye omu nyina ne da ne nkirinsie sawutie but awurade ka se mehira wo a ohira wo ne wasefo ene nti utie asem ona na o ka kire Abraham a o se na mehira wo enye wo nko a na masan ahira wasefo nti anopai ade a emu odu ade a ye nyina ye hwehwe a wo senka ye ma ye ni bere ho Nyankopon hyira enye ne nsenkyerene Awurade nsenkyerene ne esi me nka se nye Awurade nsenkyerene ye so obi yare a Awurade timi ma na yare nsenkyerene si na ne ho atɔ no eye but bisa wo ho se me ho tɔ me na me yare na se me ho tɔ me a eye abusua ni nyina na mo ho atɔ mo ana daabi but se Awurade ye mi yie se Awurade hyira me a se nhyira no omu nyina ba be di so bi se nhyira no omu nyina they will come and enjoy enti na no pay na watwe we nyina ne ede to no mo ne aka ho asem no say always look for God's blessings and not miracles. A Christopher bebre di asori achi enye Nyankopon hyira no opɛ odi asori na achi se ne be ya obenya nsenkyerene wona brabom odi asori na achi because our problem bi na wate se sofo we oyen nsenkyerene na odi na achi na odi aduru ho enti se sa problem ne solve pɛ no ano no but the only mean say ohwehwe Nyankopon hyira na se nhyira ne tɔ ne so a se nhyira na be tɔ ne so no ne yafunu mu ma ene ne nananom omu nyina they will come and enjoy that blessings because obi bia Nyankopon hyira no Bible mu no enye ono nko a one na sefuo nyina eye nhyira eni nti se wo hwe Jacob Nyankopon hyira no obesesa ne din from Jacob no to Israel na through Israel no enipa bebre ne pie firi mu a omu nyina ye enhyira omu nyina ya adefo okenka Bible kro no a Bible me ati ase se na Nyankopon eni David nya pam ka kire ne se ewom se ono na wafom no nanso ono afom no onyina no so emfa nyi ahenie ni mfiri ne fie tie na Bible say ahenie ne kɔ so atena David abusuam kɔpem Solomon na brɛ so a pa solo de na ne sisim ye ne denti ɔkɔyɛ enyamana nsɛm ɛma Nyankopɔn firi saa brɛ no oyi ahenie no edi firi wɔn efie anopa ni mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne sɛ o Kristoni menni nsenkyerɛne achi gye sɛ wante sɛ yɛse sɔfoɔ no aben minim sɛ akoso mo na da ne mu o gye sɛ wante sɛ yɛse we aben wobɛduru osisi a but anopa yi sɛ wobɛbɔ mpa ya sere Nyankopɔn hyira mom na waka sɛ Awurade enhyira ɛno de ɛba wo so a transcend through the generations no ma sɛ enhyira ne mom mmra me so a ɛno mom
ebeye achen nsɛnkyerɛnne a wodididi akyire no. Stop chasing miracles and look for God's blessings. Anything you musika die no. Wonim sɛ nea ababa we bu mo fa so na yɛde be ntia. Enye nhyira wo. Eye miracle nsɛnkyerɛnne. A Christopher aba na nsɛn yedi nsɛnkyerɛnne achi yɛmpɛ nhyira. Enti wonya te sɛ wo so fa 2 cedi bagi 3 cedi. So what the bosom betwa mo. Ɛna mo sɛ bosom de Ghana mo mpɛ. You are notoriously religious. Ɛna ɔsɛ saa na ɛte de ɔde Yesu nso bɛba. Nti ɔde Yesu gari nso abrɛ mo. Ɛna Yesu gari wabu mo afa so ɛna etuo no. Afɛ mu hunu mo ho ano. Ye din nsɛnkyerɛnne achi a Christopher aba. Ye ni nhyira mo mu achi. Wodi bi de ntia yɛmpɛ nhyira. Yɛyɛ ne yɛmpɛ nhwehwɛ nhyira no. Nhyira no ɔsom ɛwom. Before wo nsa bɛka nyame nhyira no gye sɛ wo som. A Christopher abanso mpɛse yɛbɛsom. Yɛmpɛse yɛbɛ subject yɛ ho ɛde ama Nyankopɔn hyehyɛ. Nyankopɔn sɛ yewe ne mehyira yɛmpɛ. Yɛpa anwanwadeɛ. Nti de bi ebebu mu afa so. Bebu afa so de bia. Enti yabeko fast pause Eddie Abreu. But before some messages yamodi aba ma menkin kan fa ma na fe yankonko fast pause no emfa entoa so. Enti ne nyame asem a ye ba beka ho asem na watwe we mu nyina no eno ne nemada na di a kire wo no me say look for what God's blessings and not miracle. Christians of today yen prime focus miracle. Hwe wate wonte ye so for no obekire ha no wo ye tatahwe ne ye de ade nsenkyere ne yebebu afa so madam prehwehwe nyame nhyira Nyankopɔn nhyira momu ne ba wo so a etena ho afebɔ enya wo nko a o ne wasefo ne edie nti prehwehwe Nyankopɔn nhyira mo messages amode baaye we see a friend of Ajiman Dankwa Grace osibo hobium awofo ne de no me de maka wo ye maame wo ye papa wa anhwe wo ba akwada no Nyankopɔn ye wadom na wo di ni pu ne yeyi a mua no we nya futubone so wa ma wo tangible reason ti a wa anhwe wo a mua no enkrofo ye wo kora mpo a masa yi wani to free afeni matias ye die ntia sikafo bebre mua o mo maame no mo papa no ya mfamfo wa feature as contractor ni good na se wo nye boni bia o omo no mo ko hia omo ho na omo so omo do omo ho e na omo ye ya na mfa na fe wo akwada ne mu na omo bu ba be fu eno nko de nya futubone kura Ajeman nti eno no ena Adwa Roberta say good morning to AHENKAN. May this new week be productive and peaceful. Amen. Yada si bebre. Ena we nso so de ne dia fa ha. Opokume ba ho sisi ya. So Obuoba, please good morning o. Majo so today more vim as a bed man no. Hey no de dia ba ti. We nso se den. O se Obuo me pa chaw okay, o se me mo e ma me nsra nsan na medi. Mate ebebo sa anwum ne dia ma Felix Eddie Free Achim State University College. Nti sa anwum no ko bike fatu ho ma wo mo sa nya me nkwa na ye me de fatu ko bike no we he on so ren tentem e na adwo da mo ani na ho Steve ese betina say good morning ye da se bebre Steve ne de ode ba ye no we say how to folk good morning, how are you doing? Ye frame me Kobe me wo achiase me na wo frame me how to folk na say hwan da bi o won sem na wo keka ni sisi so nya wotre me house ni me jai da me ni team bia sese me mpem kwa asem bia ntumi fuma koma no nkonko di yi nsem hunu sa achi de bia Ghana fo bobo eja wadwe edien ye nkwa na ye de ye bobo a Yesu free Nyankopɔn na de Nyankopɔn ye se ye nkwa na ne mba ne yen ayi mi ni team bia I don't know any ajo za la me no bro Mr. Hasofuk la me ama say I don't know what Mr. Hasofuk dia dey no ho yam nwa kra cheese bebre o cheese bebre o was Mr. Hasofuk one call me page ho no one
Enya hwe. Mr. Hasofo. Mr. Hasofo. Mr. Hasofo, good morning. Hey, mama ka we di AHENKAN. Uzo no so yi tro. Mr. Etro. Obi sending a message. Hello, Mr. Etro. Oh, is it Obi Mr. Etro na Mr. Hasofo? Oh. Is it we share Obobo Gruma friend Mr. Hasofo? Me ni team bia. I go with them you say Oba pa no baby. Debi me ni team bia, inti no. Me ni team bia. Debi. Inti mo bia from Mr. Hasofo. Enya se denti na from Mr. Hasofo. Mr. Hasofo go free mo. Say me pe afa na me pe team akọ. Ena support Kotokuru ya say. O say support Kotokuru. O say eno de wa ha nti wo pe o. Ena wo support ya ha. Eno wo ho but me share that pe team a me tena se a metimi abobo players ni nyina din. So that say. Hasofo players so mu di amro. Oh, Debbie. Ye wo Linda ho. Ye wo Kaba ho. Ene ye wo Yashin ho. Ene ye wo free ban ye ho. Papa bi si a friend BB. Owo Jaha. O se ma me give you up. I just me give you up. Me give you up, but ye de akoma na duo machi ma. O na no eje wani di o. Eje ni di. I didn't know any di. Shene papa. Fast ni. Iza. Na me ni kofi wa ya moso sa. Eje hwe bibia befa. Me so na nya me ni ji o. O wani je ye. No me ni kwa me ebo a. Mo wani je ye. Sir, me de ntia mama mani je ni se house ni kotokofo ni omu hu nti mani je. O mani je no na mani je. Ena ni da mani ji wo wi. Wa wo be pa ho ntoma don wo. O dabi. Me say wa wo be pa ho ntoma. Na ye rap wa ha. And me say wa wo be pa ho ntoma don. O dabi. Me nya kotokoni o. Atiefu etie obi a say obi ahu ba bia o gina. Na say atiefu kura hu say rap na me na nye. Enya house na me kotokofo. Mate. Eno akwa hu bam. Me ho bam. Say Obuoba ye house ni. He say Obuoba komate. Internet on madwuma. Internet we share Obuoba. We chia no Mr. Hasofo. Na me ka endo na minim say bibi koso. Answer. Dabi. Endo enwom a be feeling me fie ho no me de kotie comment aye den. Is that one on pebo? Me de ye den. Chama ya badwa do. Ya badwa de. Let's have a start na what twi biom. October no so de kwa na ekọ. Kontie do na December ni ma. Koko akuafo no na wo sika o. Ekọ no mpe. Chama say ekọ no na sika no so ma. Eno na ya na star kakra no. Ya beba. Ebeba. Sese obi bi wo. Say na koko akuafo no na. Obi bi wo amanone a. Na o de kasade. Ede wano afofa ne ho. Okay. Ebefa. Na watimi asende kakra. Ede amount. They say watimi sende kakra ba. Unim say ye sende $10 a. It's almost $1 na say 12 cedis. Ye sende $10 a. E 120 Ghana cedis. 1.2 10 Ghana ayi $10 keke. $10 no. Enti da be na cedi ni betima ache dollar no. Hwan? Enti me nchi no da. Oh, chia. Na nya ba omi aso betima ya me ache no no. Ayi fast pass ne to as yonko. Abisiafo yanko na sesabre yamfa agudie mu nsam no yamfa mra obrimpon opokuare eneba adwaden me na matena se amede ensam ne ba Joshua Kwabra Jenim afa the champion man Kofi Agiri omubo machidom as a producers afa Mauli and the church nsam ni nia e de ma me so obrimpon me mra meka ma me fasida no emfa ma Golden City Pap omaso yasin nyame admo 29 year bay say Golden City Pap ampa bedwa fiere bay na wotwe anase Saturday bay na wotwe Golden City Pap ye kwa shia keche all bad dress all black na fabra ni ko shia keche be mo ye ni age anajo no alubin to bin be kasa ho enioma bebre ne besi baby girls na momra na 29th Saturday be na otwe ye ko shia keche Golden City Pub no bibu say Golden City Pub na wo hemfa ye ko akem asene baby Akim State University no no kire ho abekọ no na Golden City Pub ne bo ho say wo ye program bia betimi akọ Golden City Pub na fo akọ akotrase na wadun adwodwon ho bibia ekoso na bibia so kama no non stontom no one srampo bi no bibia Golden City Pub de ho fe uba Eastern region ha upe baby apapa ho fe padia eno ani Golden City Pub etinyame adom 29th yenko hia keche na fe yen papi na yentwimbom afa Jubilee Hospital as we are saying makacho say state of the art facilities ni there Jubilee Hospital uramo Eastern region upe hospital ho fe upe hospital bibia ho machines akese upe hospital jese ukwa no tonton no COVID-19 dia eno ani Jubilee Hospital na yen ye obabi emada ye obabi emada ye obabi apemfo da ye obabi ankolada nini anso ye private ward ehiem ebia wokọ na person kwa ompeni padodo da onko betima ma babi a
obetimi ada obetimi adwodwo afi obebia ye operation ho na bebia operation room no so ye machines akese a doctor for ne nurse for the 24/7 omu jom na so ehon so light no enso enti nkoda oko hospital bia da bia no obekọ na light na atia ko bia so wura mo Jubilee hospital dia light no etimi gyan na so ye obebia ye twa scan e bia oyo pemfo e bia ya lebi how na peso ko twa scan no na hu yale etete wa wura mo Jubilee hospital ye betimi ayama afi diabetes for no hypertension for mom lie your special doctors amuba on be shede treat mo aduane we mendi urama Jubilee hospital ye betimi ayama afi your eye clinic ho fani se bia wani no esu kusukuku e bia ope eye spectacle ana se bia pese wani no ye surgery edema odia urama Jubilee hospital ye dim amfidie ebefifa so ne ehu wani no yare a eno so e hawo afi urama ye wakanti ho aduane bia ope di bia no ubetimi anye bi afi akemodan yenko amantra unyadu amantra pe eho ena be hu Jubilee hospital ya frey 0244575799 0244575799 Jubilee hospital no pay no maso ya siam de eko ni akofa ensam no ye di aba obrempon opokware ena no pay me na matrance ya me di ensam no me di ba ma me hyase enfrem free the French Ligue 1 no ni akwese na matches no eko weekends Strasbourg boboko no etra ho Le Metropole ko ba ne kanemiensa Strasbourg etimi afọ ball Antwerp enso ho afero ren boboko no enso etonsa at the first Star Rams ubian for ball and for to nyon kwatem afi Toulouse boboko no etonsa fe Angers ama Toulouse etimichi Angers ebone kanomiensa Angers etikanu no afi Auxerre boboko no etonsa fe OJC Nice obia kwamtwibodi afiem ehye nyon kono eka bako 90s boboko no enso timichi Brest ebone kanonan ema Brest enso etikanu enso bako Star Reniers etimichi Olympic Lyon ebone kanomiensa Lyon etikanu no afi Troyes enso tonsa edife AS Ajaccio obia hye nyon kono eka bako Monaco boboko no etonsa edife Clermont-Foot game ni bewe no obia hye nyon kono eka bako asana big game no etimi baso e Parc des Princes Paris Saint-Germain enso timichi Olympic Marseille ebone kanebako a Olympic Marseille enso etimi afọbọ Antwerp Neymar ene bogo no enso edima Marseille afi yenko the German Bundesliga ni akwese na matches no enso ekoye Schalke 04 enso tonsa edife TG Hoffenheim ama Hoffenheim ekwache Schalke ebone kanemiensa Schalke etimi afọbọ Antwerp Eintracht Frankfurt enso timichi Bayer for Leverkusen ebone kanunum Leverkusen enso tikanu bako Stuttgart boboko no etimichi Bochum ebone kanan Bochum etikanu Ebako Werder Bremen etra ho Mainz 05 ebone academy no Werder Bremen etimi afọbọ Antwerp Wolfsburg etonsa edifre Borussia Mönchengladbach game di bewe no obi akon atwibodi afriem ahye ne nyonko no eka mienu RB Leipzig enso timichi Hertha Berlin ebone academy ensa Hertha Berlin etikanu mienu afi FC Cologne enso timichi Augsburg ebone academy ensa Augsburg etikanu mienu afi Union Berlin enso tonsa edifre the Signal Iduna Boys Borussia Dortmund ema Union Berlin etimichi Dortmund ebone academy no Dortmund etimi afọbọ Antwerp afi Bayern etimichi Freiburg ebone kanunum Freiburg etimi afọbọ enso Antwerp ma we the German Bundesliga no ene aka musam no ye de akireo yakọ La Liga na ekwaso ekwese na matches no ekoye Rayo Vallecano etonsa refre Getafe obi afọbọ Antwerp afi Girona enso tonsa refre Celta Vigo anasam tonsa refre Cadiz anoso game ni bewe no obi ahye nyonko no eka bako Mestalla Boys Valencia etonsa refre Eche game ni bewe no obi ahye nyonko no eka mienu enso eho Real Mallorca boboko no etra ho ema Inform Sevilla ekobọ ne kane bako Real Mallorca etimi afọbọ Antwerp ewo San Mamés no Basque side Atletico Bilbao etra ho ema Los Blancos Atletico Madrid ekobọ ne kane bako Atletico Bilbao etimi afọbọ Antwerp Celta Vigo etra ho ema Nota Boys Real Sociedad ekobọ ne kane no ema Celta Vigo etikanu bako ewo Santiago Bernabéu El Clasico ni timi koso na Madrid etimichi FC Barca ebone kanemiensa Barcelona etikanu bako Karim Mustafa Benzema ebogo afi Valverde edibika ho ena Rodrigo ena Brante Ferran Torres ebetikano bako edema FC Barca eho afi Espanyol enso echitima yefano Yellow Submarine Villarreal ebone kan bako Villarreal etimi afọbọ Antwerp Real Betis enso timichi Almeria ebone kanemiensa Almeria etimi afọbọ Antwerp
we La Liga games e ko so ya kamu sam no etimi edi a kire o yanko Italian Serie A yanko ese na matches no enso ekoye Empoli etimi chi Monza e bone kan ba ko a Monza etimi afoball Antwerp afa Torino etna ho the Twin Boys the all ladies of Italian Serie Juventus ekobone kan ba ko a Torino etimi afoball Antwerp Atlanta Bergamo etimi chi Sassuolo e bone kan me no Sassuolo eti kan ba ko afa Inter Milan etimi chi Salentina e bone kan me no Salentina etimi afoball Antwerp Bianco Celesti SS Lazio etonsa elfe Udinese Casio obian football Antwerp afa Spencer Casio enso etonsa elfe Cremonese game ni bewie no no bia hyenyo kono e ka mienu inform Napoli etimichi Bologna e bon ekanemiensa Bologna etikanum enso mienu Hellas Verona etna ho ema Rosenaries AC Milan e bon ekanemienu ema Hellas Verona etikanu bako nyame adem ne Sampdoria etonsa e de fe Jalwasi AS Roma no de antam so afi Lecce abatonsa e de fe Fiorentina ye broma se Viola na afi omoso etimi edia bom yanko EPO yanko ese na matches no enso ekoye Brentford bobo kono enso Michi Brighton Bon Academy no Emma Brighton etimi football Antwerp Thomas Frank Abrante no we coach Edba Brentford Obodwuma enya semketo afi Leicester City etonsa for Crystal Palace way na Ghanaian connection uwramo Leicester City Daniel Amate wo ho afo Crystal Palace Jeffrey Schlupp enya Abrante fan Jordan Ayew enso game ni bewe no obi football Antwerp wo ho fuan bobo kono etonsa de for Birmingham AK the Cherish game ni bewe no obi akwam twibodi afrem hye ne nyokono ka mienu over Hunting Wanderers etimichi Nottingham Forest bon ekanibako Nottingham Forest etimi football Antwerp today is to do Tottenham Hotspur etimichi Toffees Everton bon ekanimi no Everton etimi football Antwerp Aston Villa etna ho inform Chelsea Papa for Graham Potter Abrante ni Bodjuma elma Chelsea etimi kwachi Aston Villa Steven Gerrard team no bon ekanimi no Aston Villa etimi football Antwerp Leeds United etna ho Arsenal the Gunners Papa for Mikel Arteta kwachi Leeds United Bon Kanibakwa Leeds etimi football Antwerp Old Trafford Manchester United etonsa edife na yese Mark Price Newcastle game ni bewe no obian football Antwerp Southampton AK the Saints etonsa edife West Ham United AK the Hammers game ni bewe no bia hyenyo kono eka bako big game no etimi baso Anfield emna Liverpool etimi che team fan Manchester City Bon Kanibako Man City anu subiripa ene comment ati Mo Salah ene pogo no Adima Manchester City ya kamu samono etimi adi achiro yamra Africa CAF Champions League no yamrese ne niema enso etimi ekoi enso ho yanko Simba FC etimi chi Premier Agosto bone kanibako ema Premier Agosto etimi football Antwerp Simba FC qualify nanim Holoya enso timi tonsa edifra second mosa oka first leg ni second leg ni boma Holoya omso etimi qualify enso etimi manim afi Cotton Sport efi Cameroon etimi chi Royal Loped Bon Academy no Royal Loped etikan bako Cotton Sport enso qualify manim afi Wydad Casablanca omufi Morocco etimichi Rivers United omufi Nigeria ema Wydad game ni bear no Wydad etimichi Rivers Bon Academy Rivers etimi football Antwerp Wydad Casablanca enso etimi qualify nanim afi Ahila enso timichi team fan Young African Bon Academy bako Young African etimi football Antwerp na yesu vrema Ahila qualify enso etimi manim yadi musamno yadi ama TP Mazembe etna ho ama Bivers bon kanibako TP Mazembe enso etimia antimi qualify bypass enso ana qualify enso manima yadi musamno yatimi edi ama enso ho afi Nadi Elali etimi chi Monster bon kanimiensa Monster etimi football Antwerp Nadi Elali qualify enso etimi manim afi Esperance of Tunisia etimi chi Platinum United bon kanibako Platinum etimi football Antwerp Esperance team fan Esperance enso qualify manim enso ho afi Al Ahly Tripoli etimichi tima yafano Emarick enso bon kanimiensa Emarick etikan bako na sisto no Emarick enso qualify enso etimi manim afi Raja Casablanca enso etna ho Najik Raja etimichi Najik bon kanibako Najik etimi football Antwerp Star na yese Raja Casablanca etimi qualify manim na big game no etimi baso Kumasi Asante Kotoko Masters team my friend FC
Kadiogo any team and fan Vita Club at the so game the berry no FC Kadiogo and me for ball and Tottenham Vita Club free Congo and so me for ball and Tottenham now me say first leg no Emma so it nyame adoma Vita Club and so be ball second leg no it second leg ni top forma and you be hu FC Kadiogo and Vita Club no when e be qualify and so akọ group stage ya come sam no atimi dia kire na JS Kabili and so tonsa at the fair color game the berry no bi a nyonko no e ka bako na so JS Kabili a qualify and so e come anima yadi musamano yadi abaka confederation cup no emulate na House of Folk any ready Bamako and the so our the nation Wembley Accra Sports Stadium yadi game ni berry no na House of Folk ultimate ready Bamako abone kaneba kwa na yes house and so entimi unqualify ready Bamako oka first leg and the second leg ni boma 3-1 and a ready Bamako and they qualify and so elkomanim USM OGS and so etra home ama tima ye fano na yes kama and so ama USM OGS etimi che kama bone kanimi no ama kama eti kan ba ko me no ka say USM OGS on for Nigeria ama qualify and so etimi elkomanim afa ugrama team afan JS Swala okay last year House of Folk Masters and so team Sporting Galaga and so elbo eno ne kote obi amfa ball and Tottenham na so me no ka say na yes House of Folk Master JS Swala a qualify and so etimi elkomanim na CS Fasien omo fi Tunisia omo so etonsa at the first team afan Kanama ama game ni be no CS Fasien and so qualify and so elkomanim yakamu samano etimi edi achiro enti we CAF Confederation Cup no ene yabobo mu samano edi achiro mraniti yemre fie niamedi fie nsam ho nkomo na wonu sase na ebeba no classico ni timi ba so ama FC Baso na ekodi nkuko ama tima ye fan Madrid echi Barca ebone kan baako na yedi game ni be we pe one Laporta was say papa ye fan na say Sanchez Martinez or you na referee obedi game no o se sebi papa no enipa bone for enti ogura papa no enso dressing room ekokeka bi kire no ama me no ka say report papa ye fan Sanchez Martinez no e de koma La Liga na ise mpanifo no me no ka say one Laporta din e de account say game ni be we no one Laporta e be kekense ho enso e de che ne papa ye fan Sanchez Martinez na yakamu sam no etimi e de akire still papa ye fan Eric Ten Hag Manchester United coach or CBBNT we ase e wo muso amne Mark Price Newcastle akwate na so still Manchester United ere sa that games no omuso betimi awini a eno so yakoma efri oba yedi musam no yedi aba na no se Erling Haaland eno abrante no entimi enya go na no se Erling Haaland oba EPL no oni Liverpool Asia 2 times okay communication na no man koye ena no a wantimi akoye na papa ye fa no na ye se Joe Gomez o se no ya abrante fa Erling Haaland ho adwuma enti abrante no wakache no se bebi oba hye ni bia no enya de obema na hye go enso ewo EPL no ma we papa fa Joe Gomez oni papa fa Erling Haaland yakamu sam no e de ache na Graham Potter ye Chelsea manager sister ogusu badwuma no ewo mu se oba ye no enema ba kumienu miensan koye na sister no o kache papa fa Tomboli se onya gidie ewo no abrante fa no Graham Potter mu ekwan bia so badwuma no no kache se nyame adma January no obenya amrante 1-2 TB e de ba katim no se na tim no enso betima nya ni shape no mo so atim dia fight EPL no and afa Champions League ni FA Cup no we papa fa Graham Potter Chelsea manager di musam no ye dia ba fa ye mrefie ni amati fie nsam komo na yenko na me no kase Nottingham Forest enso show interest our Ghana ni abrante fa no Dede Ayu captain adema the Blasters of Ghana so munya Dede Ayu abran oba EPL no be sia kan ma Nottingham Forest eni ama betimi akoye adema Nottingham Forest ya kamusam no e dia kire yenko enura the nation Wembley Accra Sports Stadium na yenko di komo mna CAF Champions League and as a CAF Confederation Cup no House of Folk omna no jina Ghana name omo to sare for ready Bamako first leg no ready Bamako eche House of Folk bona kanamia san house entimiate na ko bia se nra they see the year 1977 papa from Peter Lamtemo Blante from Mohamed Polo mo mama akwamo na ko betima tennis scholar na ndra na se nra papa ye fano year David Oklo we line up odi ra game ma enye Blante from Richmond Aye Samuel Inkum Rashad Okan Robert Adusowa Kwadu Yadom afi Kaliba Mankwa Sedu Swatch obekwa fiye banie afi Ibrahim Salifu Glassen Awaku and a Gideon Asante way and a starting game on Adema House of Folk di game ni be wi no Kaliba Mankwa one goal pe on otimi shema House of Folk no ka say House of Folk so etimi afrim ni adi game ni be wi ye pe ana me no ka say house fans no because on be papa fa no Samuel Odotai Vincent Odotai ne Katai na wo de enkotie fans no kwan no so be papa fa no Vincent Odotai and afi alaja kan bi so mo and say House of Folk team no Ampani ampa nkofo di sansam tu dwape Vincent Odotai kwa kotunika
okwa na hasofo fans no enso atimi apai ne tai aka chense masa ofri team num esa so ne alaja kan bi na ese hasofo ko no we eyensem anu fans no enso esi wo ho ne ade fan ye di game ni bewie no na fans ni so mo obi kire players no mu hu papa especially free ban ye pass wo ball kra na wo tetetete ye nkotie sema fans no e ka kire players ni mpanifo no anu ala yese de si wa crowd sports na nya asem ketwa na yese no house fans no de ko munya players ni mpanifo na ko mbebo mpapa na nso police fo ni asojafo ehwe e ma ho bambo enso timi koso e wo the nation Wembley a class sports dem na no a Sure Ali Mutali e ba class sports dem e be hwe game ni bi enyo no kwa ene koye papa e fa no Samuel Bodu koye na no atama na house of folk fans no e pempanifo na bom no ena papa for Samuel Bodu ekọ fans no ho ena che se okodwojo fans na koma na nu a house fans no so twadwom ene ma ko Samuel Bodu se mpanifo san kọ no mko for Samuel Bodu mra yentie sansam na afi yemfa nsam ni se no the morning show guy Obuoba Ofori emeto aso Ejana papa for Samuel Bodu in fact eno akwaje ne home na e wa class post de mla na bufu aba enti fans no ehu Samuel Bodu pe ana mo boje no so ebo no abonyom de ma no ka che His Royal Majesty Togba Fede so mo ka che papa na nimanum ya amusan korom kofa ko Samuel Bodu mla no me fa house of adwuma no esa se papa fa David Oklo wa sa menya senketo sabra obrempon mi gina ha na majemu e de ama na just the best morning show host Obuoba Ofori na fa akra etimi ato aso no ndu bo pa akra be sole na for no so akopɛ bibia di na fe other programs no ato aso sa ye hia bia mu de Nyankopɔn enka ho bye bye Nation demands
Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo asana 93.3 FM. Anyway, a special request. Me we are war at Chim State University College, you know. Also, your money way from Tihano. Maninya mafio, Adichie, Maninya mediata. Near my penny na everywhere riding chenebu. Emma Mistre Adichie, Maninya Mishirada, why? Everywhere riding chenebu. Emma Mistre and Sana. Etibinia, on sreda why? On sreda. And son now wedi. Ow. Ajua Roberta. I'll say hello, Mr. Hasselfolk. Piao. Debut. I don't know person what they Hasselfolk no so back me di ho. Me ana me call join here, and I am say ye. Say party crowd join here with me jai ana. I saw the crowd kwa with me jai. Enti me ana me de me hokop join here woman me say ye my bre me jai. My personal decision. But let me pass Ghana 40 as you say. Apart from Hasselfolk, no team papa be any Ghana be. Omo aka nyina omo try ahwese omo be ye omo be hye team na mana say Hasselfolk. Ni aka nyina omo try. Apart from Hasselfolk, team papa be any Ghana be. One tia say onu u radio ne nko e. Emma Misre asana medi. Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. Yeah, they were that chinti the better so the amount. But and there, Sana Medical Boamani, no BECE candidate, one more air control, one more, and so her. And we wish them well. We say good luck to all BECE candidates as they start their exams today. God have mercy on them. Now, when we say week way, the President of the Republic, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Obeba my ensaye. Obeba pwe mantem imu. Yes. Eti oba be pie mu achim oda na waba betwa ahomam
na fe market na eja to mu a ya ye hu deda ya ebi mo kura feel say ye time wo mo no na fe we betwa homam enti ye ma panyini na nado danko akufu ado achim kwana na onum bremu enti oba achim odan ye bekosa bremu ni bi se obi besra wa ye ma ni nsuo nom ana me boa enti ye bekosa bremu nsuo ni bi na ye de amana na senana ye ma obre nsuo Ade so was some money me yadwin obi besra wa so ma ni nsuo nom bre nsuo yenso ensu a ye nom ne ete hu nie nti wo se wo ba ye ma ne bi na me ka no osofo wo ani abrese me yare a na wo pese wo kire sei dia organize bre mu na sei ana ansa na maba na na so de onim sa kwantu ni tupa kwantu ayitu aye boa ye ho no o otumi boa no ho ade na konwa nyina de tu kwan hwe enti oba wo mesire nsuo ne wanom no ade ni nsuo beba but anyways Enono was on the lighter note omampani beba na fei project ahodo a ekoso epue mantam no nia ewoso wo paw hontoma no be paw hontoma nia ewoso wodi asoso bofom ne hyase enso obe ne sa pepepe eni nti omampanyi epue mantam yemo akwaba adechinye maninya mi jurada nyama panyi na everywhere adechenebo ema misre ansana medi yeah, my penny na everywhere riding Chenebu. We did ya to be a Mammy forward that chintin to us, ye dim you money dead here one here. A brand be called yet yen, a brand soon you hunt ye back him. Shannon so mammy some matching media guso wuchie. What that chinti and any denomination speak up for your community and Ghana. Speak up for your community and Ghana. Sorry na kasa fama mpotemo hono a wotie no wo da chinti sa wotena ase ye mfame ho a ebe fa wo ho no wan hwe ya wunya ogefo enti na no pe wo da chinti de ye ka kire wo say speak up for your community and Ghana. Sorry na kasa fama o my Ghana minyara mo nsem kyerofo mu ntie me enya politician na wase de bia ye frɛ no honorable Johnson said dinketia garam say ntokai ye ne de nie Mr Journalist Madam Journalist shase se o ankasa o kasa so ye ne den. Yes, it is good you call them for them to share their opinions, but won so nsem kyerɛ ni no wo so garam say ntokwa ne ye ne den ye assemblyman garam say ntokwa no so ye ne den maami a onso utunton ko bi je ne wo ho onso mi bisa wa no pai garam say ntokwa no ugiri si ye ne den mane na so amia inti na no pai woda chinti ye say speak up for your community and Ghana. Sorry ne kasa fama mpotemo ho no a wote no bibi koso na nya ka bibi koso mpotemo ho no na nya me se ye den ka media me koka o mo be ye me na hwan ba e no de onko ka se wo be kan ya yontu usuru a hwan ba e no de onko ka inti na no pe de nam ye tietietia wo da chinti ye say speak up for your community. Sorry ne kasa fama community no se bibi ko so enra na enya ena no paying so
koso a wo se wotimi sori kasa tia edienti ya no mani abre mpanimfo bi no so ne se ya hwe niema na koso kane mampani John Mahama abre so na sori ye kasa de ma man sori ye menka se tuomani si ni so dabi tuomani ansi ni so. They were speaking for their country because papa bi a friend Martin Nyomole or Kansembi Brofo Kasem or say first they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Wabra omo to share a socialist for ni so omo kasa e de emman krofo se da bi muma obia all inclusive governance muma obia nkyere na adwene bi muma assembly member mra muma unit committee mra muma wemra oh and krofo so di tia wo mo and all kasa first they came for the socialist. I did not speak out because I was not a socialist. 2, then they came for the trade unionist. I did not speak out because I was not a trade unionist. Ene yama amene no ya papa no mo di dwa ene o ma no demu no muguye dwa o obi ti aboabo se mfa no ho but the only mean say omo ka se muguye dwa o ni se o kira bi na tag guta any other big trade unions no omo ka se afa kura de yabre ya nya adwuma bi abie mu a menu mienu ye ho be kire yen nya gari ni ye nya sikire samra edi si ye ni oma ye nya omo na omo kra de ba eni ti se ne omo sori de atia wom omo ye niema bi obo ni hyehye bi de ba na ebe ku omo adwuma e wo se menu mienu ye ka bom ni sori ne kasa de tia sanse ya nkasa ntia na omo ka se ye brebra ama ne ama ye ya ne kokko kra niema ne de ba ye nko bie mu a nia me pesa wo tia se ne se ebe kan wo tia aboabo nso ebe kan utumi nya si chire to because nkrofo bi na kra de ba Ghana na omo e kra de ba ne so omo nkra ma bie mu a wo nso so ho be kire wo. And speak up for your community and Ghana. Speak out. Sorry, ne kasa fama won. Then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Ombe tushe Jew for ne so. Jew for ne so mu be di won ani. Ome ke ka kira om se yatisika so comedy en ampa. Ghana for comedy en. Ya ka kira se mu bi nyina nka hu mbom ne yankasa mfanti a mamu bone a ekoso na eniema bi a enya ne mpanimfo nhyase yentoto enioma na eye no so no e wosi yeye hu dede na ehye wo munkuran no mkoso ye ene BC candidate wo mo twiro wi a free senior high school twɛn wo mo omo bekotoa so efie bia mu ene obia di free senior high school ho mfaso ya de pa nta wosi de bia ye betena ase a ye bɔ mpanimfo aba so na ehye wo mo den hyɛ munkuran na eniema bi nso omo ya enye no ye twa ma bi nsi so ntu betena na ye ka no kra no so nte ase a me say what be count. And then the last one, or say, then they came for me. And there was no one left to speak for me. Nti what the aye kwadwo, o say kwadwo nya wunua, and nti the why any bi amfa ho a, o chena obeto ahye wo ankasa wo so. Sorry, na kasa fama wo community no. Or ye wo MP, or ye wo DCE, or ye wo assemblyman, crampo no or ya de anya. Sorry. Na kasa fama oman no kasa fama impotem ho no a wote no me be kokan me na ayonko fa be say you ayonko fa no eye between wo ene wo no eye onko na wunya so mfaso but de wo ka no ebe ma enipa mpempim anya so mfaso na mo ayonko fa say a bra eye nti sorry na kasa fama oman Ghana kasa man potem ho no a wo no asofo mo nsori ene mahunsa asofo bi ne nanam galamsey site asofo ye bu omo e o Ghana ha o ne nam galamsey site ubi sa se de na aba de na aba wo mo akwa e bom pai o galamsey site wo se nyankopon fa ne nsan kan yakoma ne nya ewurade nyame nam Ghana nso de asofo mpanimfo no asofo mpanimfo na mokọ ho ni nyina mo adaworo ma mesrɛ mo mi hia mpai bo mo fa mo nsan begu mi so mi hia mpatation kese afiri mo ho because nyankopon wo srɛ wo mo so no enya galamsey site na wo se mo di ko gina awo se mo de mo nsegu Obuoba so na saa nyankopon honhom ne tumi a ɛda mo so a mo de yɛ adwuma mo nyina mo yɛ animonyamfo mo impact mfama me enya galamsey site
And I saw one penny for galamsey site assemble na ba omo bom pie ma nyankopon aka se omo ye 2 galamsey no akoma o so omo ye den you I don't know city depreciation no so osofo bi nso kamu sa I command the city to step line oh sani joma ha ma bra so munya kukudura na mutimi kan ne ma bi ekoso anenye no enen nso munya kukuduru na monka wanka wo nya twumuni kofi oduru na beka che se wo nya twumuni woda chinti speak up for your country, speak up for Ghana and your community. Erade nkan ho me da se enti me video no na watie audio version no asofo mpanimfo no video ni mo amenimu no mebobo mu nyina din me say abusia wo sofo wo sofo wa sori sofo pani onenam galamsey site bo mpa say urade nka omo etu fom agudie na koma na wo mu nyai yensuo no omo say no we are notoriously religious any ne. We know those behind the galamsey fight. Omo ye galamsey. We know them. Enti die nti na me bom pa say na mo so de nyankopon won hye da ni ye ho tan bibiri saa o. Ne madoso. Oye ya na watwam hwim no nam Singapore fo ani abre. Hwe Singapore fo atena ase. Yen ye te Ghana ha esua se de ye dro abebe. Omo so te ho no omo hwe kwan mefa so a omo keka computer ne nioma bom eno no omo kire omo ma nti ho no ni nyankopon gina wo ma omo adwene ni nyansa enye ya ye te he dro abebe nti si ye te he dro abebe ne ye bom pa se urade ma ye nyansa ye de dro abebe a na kire sa no payi e wo se kofi oduro ka bibi kire yen wo share me so wo share ya enkrofo ye computer so te he dro abebe mo asofo nso ne nam galamsey site e bom pa se urade nka omkoma no wo munya galamsey no CD na ate praga yi yesi ya economic messiah se wato nsuo mu osi abona se nua mu o ene CD na ate praga no edimirika baba 12 CDs 10 pesos. When the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you any ene Mami fa security into as well. Na fe yamfa de bon krata mo boso no emfa ema o. Ema misre ansana medi. Bosumi aye wo mu nsu ye nufuo bosumi. Ye man kyerɛkyerɛ ene adesua de fa nufuo ho. Nufuo de eyade a eye papa. Nufuo ena am ye nyina da so te ase. Nufuo mu a dokodoko de dwapade kese akwada anom opani nom eyade papa eni ti se ko ba se nufuo no ho chimato bi aba eya na ye bobna but mpanimfo ne bana bo no onte enkwara no nko an wonya nufuo num ya mu bobre no ho sa hwe mpanimfo no o de ya no bi se yiji mo ne santi nyankopon ya adomo abosumi we ne de to so aduonu enwotwe 28th of October 2022 Ahenkan FM yani Jubilee Hospital yaka bom yesi ye behwe wunufu no ede amount eye breast cancer awareness month and nti dia ne se ye be check wunufu no de amount wa ho ye de animdifo a wo mo abene pa e be check wunufu no de amount eye nufu enko a ene ye check nufu enko a because cancer amene ye twitwa nkrofo bi won nufu ama akoya awere ho sempa eno na yenye mpese saa ohaw no ebeba eni nti Ahenkan odi ya na ade asem yesi wunufu no ye be check ya ma o ye mfa ya no nka saa keke e wo se ye kɔ animdifo no ho ampa
ya call mo hono mo a omo nso so ene ka bom ne ahwe mu nufu no e de ama mo dwumadi ne bekoso ahenkan FM yase ha ya 28 this month Aya na wa shenen so bambon sem enie or say open your eyes and be alert. Open your eyes and be alert. And then the buy no open your eyes and be alert. Mo wani na ho baby bia wonam bia mo wani na ho. Bibi je twere e wo se wotwe wani kokko de kode. San say ewiase baby a enyo sa. And then Dr. Kwesi Banye ahweyi nsem wo de buy e na me de ama wo no. Or say open your eyes and be alert. Mo wani na ho. Mo wani na ho. Yes, Reda. Enti sada me di kan ye no Jubilee Hospital ni ahenkan FM kan bom Nyankopon ya adoma 28 afia ye cheki nufuo ewo yase ha e de ama ahenkan tiefo e na afei kotokuman Ghana man be bia wo bia brane cheki nufuo ne ma wo nufuo de eye na me ka se enkwada no nko na se omu hia omu bobra ba mpanimfo no bobra na eya mpani enkrofo nte mpanimfo no so o de bisa adwempa mpanimfo no bobra papa epenufo no I tell you ko bike mu nyina hwe na mu nyina e kire me se asem na meka de no kre o si anyinyi se mo pe mo bobra pede hwe be man so ya bro samu ye man baba panimu enti no otuanufu ma mo ye ma mo be ma sa kusi mu dem mo be ma se mo say na BC no so koso ma me kwa homa no so mra sisi ya na fe ya nto aso ye ne kasamafo e de ema West African Examination Council womo wayekefo ene ehwesa anso hwi eso mame Winifred Apiao ena oye womo kasamafo mame woteme kan FM so ni Maakye Mejo so mejidi se wudin ni minyane ye Winifred Ampiao okay ye da se bebre anopai de ye ba wonchen ana ye nante sie tie ene ena BC nsohwe no ekoso mo nso ena mo hwe so ma hoboa sen ne tie okay me da se mi share with you for so nyina am panda na omo starting social na this year so ye wo omo trouble school and private exam na offer school exams na ye wo 552,276 candidates almost free 18,501 schools. And since our candidates in our betro were 2,023 census. Now, so share our figure with a drop it compared to last year's figure. No, a drop it by 13%. So now, we can initially say trouble school and then private. In so private candidates, so more candidates are near 1,132. Almost on metro 15 centers. And share percentage in terms of comparison. This year, no candidates are not was short chain last year. This year almost percentage wise, almost 6.09%. Oh, okay. And so okay, say private near then private schools no nkonkoka government for no ho ana say no so tie. Okay, so you can private schools no one. Omo every school now for one reason or the other no. Oh, okay. Omo into me making no
then omu wasa akwanya we ya obetumi assign atrobio. Oh, okay. Yeah, time can say reset no. First time so can home. Oh, okay. You don't have to be a school candidate. And yet who school me find so form 2 and now person culture there be and yes obi or your first time on show be that inti only the obey to me culture and I race it so who akunya sa obey to me culture and social way no. I see. All right. Now and on which is a sentence and na ude on number 2 edwan and for private candidates no omo bet sure there were 15 centers. 15, okay. And for school no, and for private no, mainly these centers the regional capital and omotro. For school candidates no, omotro was 2023 centers. Okay. And our schools now omo candidates meaning air ban 18,501. Now yeding akonya nyama bebre ato to ensure say in social way no we would achieve success. And see we have some pre-activities there to a crime more. Yeah, ensure say if you printing of your questions no comply with your rules and regulations, that's our security regulations. You are inspecting all our depots to ensure say like everything is okay to keep for storage purposes. And we are creating additional depots for storage of confidential material that are closer to centers, so that it better prevent the delay of question papers also. And I was 24-hour security, that's police guards, guarding all our depots. And see, there's a police personnel there or guarding your depots. You are saying briefly WAEC officials, your briefing supervisors, your briefing other examination officials regarding the conduct of the examination. Nyama I will say almost yes to ensure say me na baby will be able to achieve the desired result. Now the about you do catch a candidate for the say almost sure na you say rogue website operators be on your almost your candidates, almost the other candidates for say almost questions, but they don't have anything. They are just in business. We won't say in technological world, no people would go and then pick past questions and then alter the date. Now I catch a candidate say theatrical way na your questions. No, you catch say enye no kwe. Concentrate on books. Almost ensure say far foreign material tibia and show fan examination center, more mobile phone and examination center, or the mobile phones examination hall, you better cancel results in show crime. Now when you now switch on your catch supervisors name vigilators comply with rules and regulations they are to work for in social way no. Now your GD says now collectively at the end of it or no. You better achieve the desired results. You will see candidates so success exams. Piao Monica sa wa basem ni nyina tofa nti migidi yie se mo hya se nei mudi mani bedi akire kakra kopim fiada no sa ye ni bedi akire ye ni bedi akire okay nti ene na mu wie Friday na ye besa ba wo nchen na afei de ekosi yen so di mu amane amaye ne atiefo Maakye that's big yenso yeda se enti abusua ya ne kasama for the West African Examination Council WAEC and ekotwetwen komo no Madam Winifred Ampiao enti amama kai time a na yenso yakwakochro ye BC no sa bre yen yitwa akwan ye Awurade Nyankopon edinyo yen ya antro okuru no a ne yeku school mu no enipa be o na say kroketo for mamusro enya kroketo but still na kwase atin say be free baby akọ baby still na areho abu for kwase bu free akọ na tie no areho na was say abu for kra ne de wo betumi afirifie akọ but ye de na wo se mokoda baabi ene kwa de
see a crowd of share. Oma upgrade you of home. Momutimi at Tanaka, Chio no Makodu. A school for it to be Wabo. Yeah, okay. Oh, can say it's me Wabo Mina, no Mako Center. Oh, okay. Yeah, yeah, campaign, oh, baby. Yeah, call him. It's the guy ever call Friday. Na ya campaign or hold more. Yeah, dia go ya chelo. Dia kwa try exams no. Enti ano papa no. Na ya call center ho. Ano papa e be condemn by 7 kwa dia late. By 6:30. Ni e wo ho. Ni hwem metra he. Na we index number wo ho. Metra ha. Na we di kan akotena ho no mo yirade no afiri ahwe na we di tension ato akene ade yankopon ene ni nyina na aye abakwasem sisi ye I said o mesem sisi date ni kura de ne me hu hwiu on the last year no mo twe November say ewiase na ekọ nani me target na yeah time since na atwe ni June yeah ni atro no me I think it was June. Time near Trono, I think April so. Yeah, true we ya near kudi. Ebu I could di Easter bansa. Yeah, training June. Because training June. Grab me. Oh, but me first, not me kai me index number now. Oh yes, now me kai ni na kai through SSS. Wow. Now me kai ba sisi ade. Now share now dollar nam 12 cedis ya na so imagine this number no better than me I say mo o when you to ade bi say oh we dey me budget am dey koye say because me come rebi no me come rebi na say we be ko duru ho no na ya 2 times 10 but obo en na me madwene ho amenti ase obi say dollar obi e kasa say no ma kwosoro say dollar enti dollar nankasa mense da hu de na ma dollar nankasa no ekosoro yes importation. Good question we bisa no dollar no de enti ama sisi yesidi ne ho kire ne say demand for dollar me kabro of mama nkatwi ye nyina ase obi a pe dollar no echen yen sidi no na usua demand and supply yes when there is more demand supply then ekosoro enti sisi ya no enkofo demand dollar no more but yen sidi no yemfa nya hwe ba so oboga na ye ni dollar almost enioma bia bibia ye di dollar konkran ko bibia ye ho ye de boy ye ho bra wo Ghana ha no ni nyina ifra bruchire na eba folky ya ye friend folks ni nyina bruchire era mo kra di free ba ye kra TV ya na ye nyina ye tu eguso bruchire air conditioner abruchire bibia abruchire ti entian na medwene ho ana msia enti saa nneoma ye kekeke enti ni nneoma bi wo no ma Ghana ya ebetima yi bi ensa no na aban no ISS sa ne tie de a ni asesi ya ye ne ye friend no Gorgeousberg economy Gorgeousberg economy no ono ne time a oba Ghana no na bibia okra de ba enti sa me kraba na no ne o say owukoye ne o na so owukoye no industrialization si ba owukoye kwa me nkroma industrialization ba ye but still so that's here enti sisi ya no mampani so wote so sisi ya yi why na dwen say e was here sign call back because ya tell say industrialization na be boa yen ama yen so ye be exporting yema ni bi enti the more yen so ye exporting no then we will get the foreign currency no near da be fry yen ye de no so that's here anything they say one district one factory you say baby anam bia o ma sprout no e koso o mampani week we say or ba apuema ntemu abebie bi no ano sa afia fa ho da sa we ni say no nti me on say o share one day to one factory o share do I think say over something am say over 100 and something and I will pretty enti anu no wo giri say to me provide large quantity say the tie say edie nti a yen hunu so mfa so ene no eyen kakra so that here bibi to say omo ye
oil ni saa nneɛma nneɛma yi grease ni saa nneɛma nneɛma no mo yɛ saa deɛ no ebe take time kakra sisi anu sɛ wo hyɛ production asa yɛ sɛ wo fitin ya na wayɛ ni boom ɛyɛ nkakra nti wo yɛ 10 na wayɛ 20 na wayɛ 30 na say Antana obo government no wo power ma ye produce in large quantity na ye jai exportation no wo breast exportation na ne pro onni ajai ente saa o onni ajai ente ana beka say ente saa we nkakra enti die enti na mo me nkakra because omu so say bi omu de ba na bi ayanto anambwa enye say bia na yanto so hwade o te say wo pese wo ya ade unye bi da ɛyɛ novel a fe na wo pese wo ya ɛwɔ sɛ wodi kan akɔ hwehwɛ market so that here sɛ de be ya wo yɛ dodo no onim sɛ me maso a me de kɔ ha yɛn so afe na industrialization drive on yɛ hyɛ ase nti wo se yɛ kokɔ na yɛ partner with other countries no so that here sɛ de be ya yɛ ni bebre wa ha yɛ benya market yɛ de be kɔ so per the wo kan yɛ exportation aspect na wo kan you but me can say see yɛ wisu no han because what I know ni say what is ye kra no ma ne ba enti na ma ye ho kire ye ne then ada ne ye nya ne say ye ne ye wisu for now no nti nka ban ne nhye mra say me ma obi ankra kokɔ ma poultry farmers no yen support wom yes na omuntumi provide bebre yes o de yen fam feed yen ankasa Ghana ha that's it yen kra bi mfi ba bi ya bi yen kra bi yeso afa bi nkɔ ye di feed ye ho eno so enye ye why enye ye because ye dan obrodi no obrodi no so na anya nkokɔ ni bebre ntinka ho ana enwe anya so no anwe na de ai da bi ye dan wa mo anya na je se Ghana bi o aid no antimi nye ye eno de ebe ye yie batenye ne obo na ye dan na de bia be dan no nti de bia be dan no ye dan a nipa bibi ni wo ye dan a wo yakoa de bobro ni fine yen ka say ye de dia but ye ntimi nya akoa ma ne da bia ye ne ye pe ne ama ne wono na fa ye sa akoa ye bibifo ya ye wo currently there with the crop of leaders we have no ye be koso aye nkoa akopim say Yesu beba obo na za de ne se ye bregu nti wo ni na mu a wo bobra no a wo bre so no wu a na akọ me enti ye bregu o ye wo wam twetwe da na nyame wadom ye adibi wo bre so wu a na akọ saa ba se Ghana pa ze ye twe won na Ghana bio ni nyina ye because me jeno ho amenti ase yes ye cranioma ena mu bia factories ade na factories ya mu bi one fruit juice ya ade in large quantity ya nyusu ya fa bi ko ba bia ya di uni a wu na se egusu aye maintenance say o ka kire me say bia leaders need take very bold decisions metwase but again e be say affect yen affect you because country no a yakofa nkokɔ no ho boom de ba no sa country no ye na ewo partnership bi a wo mu o ma yisika bi so ade ase that's the idea so ye na ye Ghana aso ya gesa kwa bosia bo na ye Ghana isika be na so ye di me abibifo anti fan say ti abrofo ni wa kon be boa ya eti create me survive wait enoma nyankopɔ de amaye enu nti ni nyankopɔ de o mo ba ye no ti nyankopɔ ka se medan wo mu sa na tie se nipa yedin dan yen ho yedin dan yen ho ya na arehu ya na arehu because nyankopɔ te suro no ma say wo hwɛ country I forgot is it Tanzania omo president sorry ye say ABCD ye de ye nkrama even Rwanda ha ya omo se ye nkrama foreigners okay bom krama de na yenso so ye mo nye fan wo we ho omo se an mo ne ye nye fan ya mo mfa enti ye hia obi obetiki bold decision but I keep saying say Ghana ha no ye nya Ghanaian president se no ni asem no omo eba nyina ya amanyofo president o belong to MPP enti o ko take decision ye beto abetia yen o wo de mo hwe Greater Accra Regional Minister Henry Koti adwuma wo ye ne nya adwuma ketwa o but onim so no ankasa de bia okasa o se me ankasa me party fo to me ka kire me se me nya de me ye no so that enti ye nya a Ghanaian president, a Ghanaian leader e o Ghana ha omo eba ni nyina ye political party leaders but o ko Rwanda omo wo Rwandan ankasa president omane da na koma so yes o to me ka say this thing we are not going there and country ni nyina they will follow and o ko Rwanda China for
omo akokosi company kese wo ho no mo a omo be exporting yema from China from Rwanda ho e dey akọ even European countries yeah they are not Voix Suzuki hwan asa enu akosi se car assembly hwan ye gusu assembly enu an ye keka inti obo said the now can say ye ne say ye ntumi ye dan wo mu no Rwanda say hwan ya wo kan enye na wugusu a wo ka se sisi ye no ye nya ready se kapre ne ntakuni nsempo ano a eba no ye beja di enketo ade no ye nya yadwe si ye ja di adi kura so mwaye ensoye ono dwene wo ho ensoye zen ye kwaji loan a ye wo Ghana bank a ono na odi animu as immediate broker so that here owi anu age ne percentage a hye no ho onso ti asem ye kwaji loan ya kwaji loan ono be da didi so that here tu be didi nti ya nipa dom ni nyina ye ho nkyere yen yes okafo di nyame shira okafo no mungusu adidi na ubedi kabia ebe wo minim ha da bi woni minim obewu a ebesie no okafo didi because me am dwere wan metiase ogwa ga se $1 obi sika ezo ye na asa betale ye ho na $1 kosoro ye ja dollar didi a Ghana ye di dollar na ma okuma koso a me mfa mienu nka ho Russian Ukrainian war COVID-19 nti se dollar na ama ukoko apaye ne mienu imedia piso Russian Ukrainian war eno so ka ho embenu foi pa na me dia so twa ya ma pa nyame ana kara komputi bi ntobi so twa ya ma pa 2 CD kete 3 CD na me buse ya se 2 CD 3 CD dams timbeto do komba ko 3 CD akodi na so mo chichiri kenke no mo nyankopon hira mo o mo chiri mu asem papa kenke no mo chiri 1 CD mai no na so chichi 1 CD so mo 51 mo ya de na me hira mo because I'm go to kenke 2 CD ana me to sugar nka ho ila bi uka ne sa de enye ono no to ni bebre na wa woni nsuo se de wo de na kakra so me woni nsuo dabi ni awu dabi we kenke ni bi me ma si kenke ni bi me talk how can ayin maskeno amoton dabi woni nsuo ena hu se omo ye ni bebre na se me kenke maton bi da enti me kasa I'm speaking from experience o ye ni bebre na wa woni nsuo de asi kire gum enti eno de nhye da nya yi bia ebia person ye ni rich nowadays yi dari hwan ne de frade a na say ganga tu sira hu de sem e say no ma bo yi bi twede bi e no ma san de dokuno na si so fa utwede fa kwade ni no fa utwede fa bo odi azeme ba anadu ne tie se obia wo hawo obia wo hawo amane ontron to pepa so nyankopon ya adom a na wotwe ya yasimu omampanyini akufu ado Ghana piesie achem kwana na wonum bremu enti anopa na meka se oba e mani bremu ni bia no se ne no unye ohoho nso a ne wudie no enu bi na wodi so ati ase enti no ena bia igegu so kan wana ko bi kika se da bi na de owura fie opani ono otu kan de bibia ko na konwa kro de kona ayinsuo enti ya amam nha mo ho oba odi bi beba enti nana beba apue mantem obeba chim dan enso enti wo hawo amane ene abisate no ababufo butie mo hawo ne mama ne no mo dwurengu pepa so na omampani ba moda na didi a kire no na ne tie ne se opani betena akonwa kase mu na wahwe nyame ma achim odan ma ofo ase ayire bi achiase suaduro suabe abenase obetena ase ahwe nyame ma counseling anya counseling anya counseling ketwa enti obia nya botere consultation fin kan won dabi okay sasa opening kase e ba wode na konwa e ba obetena na konwa kase mu na wahwe ohaw ni amane bi e na mpotem ha no mo ija babofo mo nsalai mo se mo haw ne sen ye kwan we tietia kra na rules o ba wode yewura mo akoata terminator
ebedi na chi okay ama oba be hwabo abokwan no eti ababo fom kam kuma ntom yam ena no na omo ka se ye urodi ayenkan wate omo ate se o ka se wabe yi omo person na na se munya botre sika ofia akwada nsu yate so ate ase nti na na ebe yi sika ofia akwada nsu eno na nkasa tikro beka jose twesan sa ezi si ono no wo kire no onam obobo nsia wonte IMF wono mo de asia ni hu ona sa bosia bode bosia bode wo yesikani wo yesikani na wo mo bosia kra na wo ye hunu sikani a wo ye oh yate true businessman obobosia no de asia bosia onye serious oh yes so bobo say na be come exactly edu be ya wo se ya twetwe Fabra try kakra. Sa. Ena no obi osisika ni yemi ntua me pese ya twetwe. Ta ye. E to bi ni ya twetwe sa wunyi che. Ya ye. Odi obi ka de bia. Obo mpa ma o se nyini che. Enti wo ye businessman na. Enya se wo sorry ana akobo besia o. Awo so tumi hunu di enti akobo besia no. Na bobosia ye adwuma. Na ngofo bobosia akotwema nso na wo bobosia ye adwuma na wusuro. Okay. Enti nana osisika ofia akoda nsu but bosia no so de ye be bwa momo mubetia ya na betia na aka mfie mienu na so obeko chebi si chebi na akwagina home chebi so de omaye ho kama papa I tell you kota no yase yetimi pa cho se yemfa bi ngu dem ho ma wana they try them as fast ebi so patch ye ya na ka se pe o ebi muso so tiam ebiam dia awrem kwa na kusi de me kokro bi me wura fi kusi ni de se o se esi ne hene wa mpota mu ha me se omo kwan no kusi wuni mu fa test me wani me ko ba bi won na kwan de ya fum kwan wenya ka kwan da me ka me nyini da omo kosi school bi ase ho ya kan se ya fa suaduro kwan no so fa suaduro kwan ebe ya poliana dabi na ekwan no ase fum kwan o branch sa ase fum fum kwan ponya se fum kwan na menim se kusi fa na de me goi won ya kura na de me goi se ye kokuro me se kuro ba mu na ono no ya ahemfo de ne ko to sa minim ade oti so no Elia boys you oti ahaya na ofiri on se ofiri amantia ana bi na sa amantia de nka wachirichiri o kusi ambeta mi ade ivan onim oya runs kurasi fa ba bi aji so peja onan se me say aji so peja onan se na say ayi beyo manya ni da se ekurum ne yekọ ampa ekọ pie kuro so gronu so I want to makosi ayi school bi ase nwura mu no na ayi kuro yi a wo ka ho asemi se kuro ne so de a se na emu nipa betimi abokwan no titititi no ohun yen na meneme nana ye kumate ayi kwawu mpotem ho ba bi na mo boda wuro ma ye ko bokwan eno na odi aba no ade se ye jai eno ne ye di aba no eno won se kwaso ko kan o mo se ya agyen hemfo ni tumi afiri o mo nsam ye jai ohini be na ya agye tumi afiri ni nsam ye jai enye hemfo kuro ya agye tumi afiri o mo nsam no mo tonton sa ase wa woni se politician bi ton asase ni asem no ye jai na da urubo dabi o untumi woni ma amfa nkoche wo kashire wo se ni bi aba politicians mi hu se obi na waba ono abo akwasi akwa aba se me na me ye ayi atem dan mrahye bedwani ani nti aboabo sa asem eton enye possible eye hemfo na eton nsase ne de tumi ne de enje ya nsase tumi de enye na se ye modwa pa na ye mfa adwene moamo o da bia ndi o maje na ndi aban age enna ba ja asase tumi ne de da ko mo ne aban ne bewu eno no beka kire se wo beko kan e beka kire se human right into onipa no wo ma wa ma kane no nka ye bone ka ene o beka se wo ntua ene sa no ma nti age ne tumi afiri ne nsam na enye no kore sa tumi ne da so ho ana yente Ghana hanom ne yesi atwa ayi odike asu yatia anya Ghana ha ya ha ya se asu twampo de ka tetetete no enso ene mu gusu twa tibi se tumi no bi enti obi anya otumi mfiri nsam wa na wo mpese wo de be adwuma na obeda de adwuma okwa achim atwere so a hwe nana ayi owo hoyi hwe de ono nso ye obi agye ne tumi da bi ose awuo ye wanchi
na hifa na kai. Me ka etwere so. Oh okay. Aye bi ahwe. Sa papa na. Nti ono ya de tumi afiri nsam. Ayi na himfie no. Politician bi ne kosi man no. Me se da me hu ahemfie de be se wow. Enti me de ya na eno no mo ka me no mo nya adwen bibiri sa o. Wasi dan no. Se agimi tumi afiri nsam. Ma na de tumi na mva tumi ni nya adwuma. Na obekom no kuro bi so. Yesi omo ya yie a. Ebi a yie 4. Aye 4 no e wo kuro ni so no. Ne yesi asan kum ba ko aka ho. Eno politician ene ebe ma mo sa ade. Asem Ghana ha ya. Ne ya no yakunu hunhum na se ya ni so. Ye kum ne honhom mu. Sense ya bosumi ya waye mi enan. Ni ye kum ba ko aka ho. Na enum. E wo sunsun mu wiase. So what I say? Na fe ye de akwabranto atumutiri so. No matua. Eno na politician bi na ebe ma mo sa adwene no. Na bi mu kura so yesi apoe mantam ya no bi mu sei ye ye ni wi a na yesi kuro ni agensa kuro na agensa wa na yi bi ama na sa sika no mo de ya dai minti bi da mi o dis ya wu no me de me ho a mi ni pawu a me ye mayi mi ko fa bi bo me nsama no na kuro no mu mpanimfo no age sika no ensama bo de nyina na o mu acha ma mi bi adi awura ke ye be boro ya ho ma papa Krobenso no maka so be de. Krobenso no mudi sanse. Apoe mantam ya. Apoe mantam ya. E no mudi sanse. Ai, omo ye. Owia na obeka jo se yaje ne tumi afiri nsam. Omo sa fa nya butunyuma o. Sika tumi de ya de mamu. Omo sa fa nya butunyuma. Ya wia. Street boy bokura no gisi ya sa akosere. Se obi fa ni sika meyo. Wo wa na obi aka kire so no yo ohene nti mi kuro mensim. You people shouldn't push me. Ewe. Mamu push me. Wo be ka to bi se mamu obi nsi ukrom. Na wo firi ukrom na ya utu. Wo firi ukrom atu kwan ya se ya utu. Wo di ataban tu. Eni ka wo ataban mu na ka cho se ye. Ba bia utu afiri na hwa na gina. Ensi mi nsu ukrom. Can you do that? Ya se mu. Adabio, ana na bi mu kasa se de Ghana ya omo de ya no. O kasa se de Ghana ensi mi krom o yate. Na wo okro. Ni asem wani kura nwu ho kuro no a wo so obi nsimu no wani nwu ho abro na wo bo mo no wani nwu ho enkofu ma de ni nsai ma de ni nsai yankwa ma so ma me nko ayi me ko sehwi aba me kuro mu okay me ko hwa ba me ba na koma na ba fom mene honorable Alex Junoboa tete me ami boss no sehwi akontomra honomo na oyemra hye bedwani mpo chere otipa. Good morning. Ba jono otipa. Me want to for. Hwa na metimi di asie. Na megidi se hwi akontomrafo ho ye papa. I'm not on my Bible. You there come. Yeah, the radiase. Okay, enti wakoya vice chair parliamentary committee on rules and transport. When an enti say COPEC assign a predicted 10% increment fuel. Yeah, nearly can manage what you for Namina was near Juma Palm, where you are born. Now, main cancer near air cost for fuel increments and other cost of living and cost on. A buying and another damn quite covered in the Baumia and down on in himself and near my immoyete. But Menoka saying, let us all face the fact. Na yenya yin tunzo o man no eduba bia ye mra bia ya hihye no emwa ma ne ma anye de enkoso one ye petrol bi be za say 2 petrol Ghana na nso na de nti na petrol no ne bo no kwa na ekoso no kre Ghana ye petrol ye tuni nyina no for a day no 150,000 barrels a day na aban dada echo mu no omonne oye companies no so ojitum se na na dodankwa abla ne omampanyini kofo ewa aban mu no mu oye ne baya ntubi the NDC baya no se omonne companies ni ye oka ye royalties ye tax ene ni aka nyina boma Ghana ye percentage ye wo oye mu ye 28%, and it is all multiplied by 150,000 barrels a day now. Yeah, the woman 42 barrels a day. And over to me, I go assets Ghana, your consumption for a day
the machines ye be beyond your consuming 200,000 barrels a day. The difference in our cano, a buying as a say import, the importance was there the dollar. Two, deliberation buy a year system, and company beer or toy biano, and why these are the prices into so come a bit to the seller. Maybe a mobile was a 10 goy. Okay, be a puma, nebuana or from 10 abia air boy. That is the regulation abandoned at the buy. Now, you know, Munisa, Yeri fundraiser, I work Ghana, so no, and your Juma. And into no, ama importer at the Banyana, yet the dollar and a and that dollar, and near my cities, the cocos dollar, at uniforms, because economic factors are. Drivers are, you know, Amaniama, I Akoso. And it's in American is yes, and Yama Akoso because Russia, don't do a sort the bad market, you know, or no thing there, and for and because Russia is the second largest producer of crude oil. Produce 1.5 million barrels a day. And now one talk about 7 years, you need to also cut the production as I say, or the other, or the bar abundant. Now, no, now, me share ASN and the other day. Yes, this month in Korea, we are German and the other areas, Rombe short to a fool. And it's a million American is a near Mumu, I have been fool and no quan, a coso. But I mean, him say, a bino, you be a parliamentar. To say about because mean him say, dollar never form na, near man so a year, you can grab a boama fool. See, when you are then you are open for now, yes, a price control because demand supply. And now, Sabrino say a supply in more demand no a high. I don't know they are having simple transfer war. Enti honorable sani one kasa udi kan krampo ebobo or how ahodoa akofa we nu nyina de aba. Na yenso yenim se empanimfo de ye de moba sani ebe ya wo how mo be solve ni nyina ma yen. Na bepem sa bre ye da so a bobo how no a. I say, Mama, you say yes for me, Anna. First of all, my main country is a buying him near cause of the name of the Gakan. And I mean, okay, the answer, you knew refund, almost you what I know. Our man Penini Bako commission. Obatema, oil refund when one. A means of energy and a poon to buy, and all one more than this, and no rehabilitation. A cost one, meaning, and the bear. Ebe boa ma yenso na at least yetimi a refund crude oil ni bi wa Ghana na yetimi aboa ma neman ade aba form but any American on say ye oil a yetu ye demand ene ne as say ye nya no ye nya quantity no nti as say okokoka ena ene okokra Russia no supply be di ba market and no be ma price no so aba form no enu so no Russia no atwa so say ntokwa a okuniti. And it is already a buying day, $87 per barrel in the year budget, and the number $150 per barrel. That is almost twice the budget a year. And now you Kumasi as a road committee about the airport needs, and you buy, NDC ranking member, if you contractors number of phone agent, I didn't know project no more delay best 6 to 7 months. Akwane katre and say ye nyina ti o memu na realize say one COVID abeha adri two Russia ntokwa no ema mi bizam na adin na Russia de ntokwa be kan ne Ukraine osimasa the whole world German partner e produce electrical wires e papa edu baby no munya wires scrap am wire airport no mo ye nti now they have to break about 2 months. And it is any American, we have been a global, and at the end of the day, no, I did a crack, maybe another one. Two, we have inflation in the American corner. Last week, Nami was my constituency. Now, I mean, I met my cousins so bad, but there, a drawback, Oko marketer, yeah, Tono, it would have been in Naya out of 4. 3 cities, 5 cities, but Opa Bra, Kumasi, Bra Kra, Bra Temana Visa, Obiton 15 Ghana, because of the air prices of food and our cost of transportation, our cost of I may be beyond Friday, I pay the moon year, but I believe that
government media I the tum as a government you division a bit more cushion petrol prices na cost. I see. Into Oka deregulation, I also saw by somewhere 2015. As we speak, the last time I'm checking, and I out leave and I say out 70 purpose every year. Into say, idea air hard dream. Are then among consider some be year free ho. I don't think them run on more party out now. You know, more limited terms they OPT for 4 or 5 years. Deregulation forever. So I buy and first you can conquer subsidize it apart from aviation omomoko personal mufu and I buy editika it's a kakra. But the Canada idea the private companies now indeterminate prices on the better more. And in deregulation then I work on yes, I buy as a sembrano. But the question I mean say I buy a mama soy and sa entity food and so. Na I don't need the and send na abandon the companies in Neka. Na yenchu omokano. Na shortage mra. And na say kwan ben na yin na be fast wa be boane. 2. As so who say sabre sika anka ban e de be subsidize ye fuel no. O here oil la yin revenue na. E mu be 30 to 40% near the finance fees in your high school. And the question is yin no ntu free one na. Enti saying American a lot of the issues are as of mine, as I say, you're doing 1 year. Okay, my final question has to do with where barrels of fuel oil are you two from Ghana? The last checked, now say almost 144 barrels a day, and now you timi in Ghana ha. When and I realize say brass say was a refining biwa. Na tema oil refinery aban bia ba no wode na no ye besiesie ye beye na motama so na mokoi ebreben na ye nyina ye be ti asesa failure. This is the time I was here invest na yitimi a revamp sa industry no a ebetimi a refine yen oil no e wo Ghana ha. Me no kasa no utie me commenter me can say enche by this month and na ban bokwa commission refinery, private and government our takrabi. Then over them oil refinery so you now correspondent our Accra, which masmana manako here rehabilitation. A ban will go through our years and a bit to me a day refinery now bind to standard. All the machines none there were on no. At more than every type of EBR machines are used to. And it's probably no the modern machines in the area habitations, then a bear a me a refund a crude oil and so our Ghana. But then I make oil and I you to know. Yet, everyone's 150,000 barrels a day, no. Would you room 42,000 barrels a day because the percentage in the royalty or 28%. And see, over Caribbean, I mean, names are ban refund, a bema prices, Abba from Kakrani. And 2, Nina Minunia, as a Sadia back one Ghana for a sentence. And now not such a Friday, no. Me diyawa me no my baby one. Why? Because madam will be a quack crania monthly butchery. Now of $1 or of dollar account. Now one of the banker or East Gadia Sunday. Now no bank manager or bank on one catrin is a $1 new. Now so per day I wait me for a LGBM and Abeni. And madam for the catcher me mean transfer radio so say within 10 minutes, Now alleged the $150,000 I had it. Eddie Abreno, our bank manager no office. But the question is, I want to say, Bank of Ghana releases dollars in the bank for now. A dear regulations normally, a dear normally. And then they are preserved businessmen and deal directly with Bank of Ghana. Businessmen, no matter their actual business or Moyana. It's a man who's in a make an arm mindset. Any year teach you do no so no idea edo man here there from graduate and the answer say ya the Jesus said Jesus Christ be do minus one if we the mankind and the nipa na your man mu no you need to cry my who was sister no mu I mean yen koy anim de biara da ono bueno na obi nso kra kire say oh
hwɛ ni mu sɛ yɛde tumi ahyɛ mu nsɛ deɛ nka mo betumi akraki da hu me catch one is a bank manager net one Stanbic other banks in the UBA it's a private entity but omunyina regulator Bank of Ghana we two or more from the Bank of Ghana and the Bank of Ghana to mean commercial activities so we are aware nti sɛ no na ɛbɛboa yɛn ama yɛtumi abɔ yɛn ho ban a ada na yɛnyi mfi hɔ saa mmara no me kan sɛ wo a woyɛ businessman and you tie me no ɛnsa so betua the rare tax no the Bank of Ghana say commercial bank and omo mpɛsɛ mo send dollar akɔkra ne ma nyina fo mo di mbra na menya mo no businessmen be tia na ɛno yɛ po aso na me sɔfo ɛka sɛ na dan wo bi ni yi ɔse on the Bank of Ghana na sɛ obi ahu na bi ma ɔyɛ na ɔa be charge ne taxes enti yɛ nyina no chief sɛ na America yɛ nyina kan no man no suffer things because no kwedi e be di ama ya ho sɛ me kra ne ma 2-3 and it say be tua on tax no and e di levy by because ya exemption na merchant for into do na no come merchant from akwa mo transfer me boa ndo man no ye nyina timu na say yes this year say ya na e be ko na enye obi 4,000 because I mean I don't know the do but be ayede but my year do in America me say madam for no near o juna on no some $1 ne bre na ni o transfer we o fi o then the bank manager no any allowed no transaction on be you and you ni but Bank of Ghana is scam no me wa no so $1 account o no ma what in $1 to mo ba we can transfer about say nkamra bi nso betimi ama ne ho akere no mara be ma ho akere no o ko bank na o se o need $1 on ma o betimi akere me come Bank of Ghana say Bank of Ghana do mo ye mada o mo ye regulator loopholes bi a yehunu say wo ba bi ne betimi aye ho mra na yetimi anya na ya ka na no mo di nkomo bebre ni e no minnim say o mbe fani tune some of the operations ni okay enti finally mi ja no akokra no baby asisi ya fuoli eduro no mo betumi assure yen wo wa ban mu ide mo be ye bibi ama atimi aba fam again city nso mo ye hu bibi yen as the members of parliament no ye de ye adwuma ne say o me de mra be ba na ya hwehwem ze ne e ba na be bo man ne ani but parliament be be 25th ye bia and a Bank of Ghana and the Minister of Finance ni omo wo at the matter two issues here already you know I'll frame me 27 for will be able to speak and tell you the truth and as a near my wo Honorable ma ye na se bibia ni e be san ba nchen bi na me sure na ye nyina hu so man ne ye dia and then America no me to body 100 Ghana cedi a pim park e pa ye de be do 2 days na bre me said that my wife de ko jom se onkonko bisa the same you know onim say ya ton 300 300 but ya 200 Ghana nti u bisa on say transportation in the do tempa na ye die but ba sama ni tema be de tie na but de no mo ton 300 okoto body maako 5 atem ye da mo bia ayi 5 10 cedis ni nyini pa e kete pa 10 cedis na honorable no na who cause am sana me kan say nyina o kan me kan obi because they didn't know akoto body it is akonto me am ike me say na no last 2 weeks over Friday marketer na body no omo 20 no me dey 3 cedi ni 2 cedi per I don't know okoto we no be do akra no dey agi 10 cedis or dey agi 15 to 20 cedis and then when na ban yourself ban ko tre jom no control that price nana say fu on e cost transportation so yet to bibia so number the one na me be so promoter 100 and do pass from the 100 extra transportation so pass do 300 e ba say enu say Ministry of Food and Agriculture I was so mutumi you cannot because you don't have control price in Ghana but we have that board in Ghana what board buffer stock on your turn is all that is surprise again this school for the make price control board say Ghana na we don't have say na no me hu omo office or tema o I know you Brunin a year to buffer stock for the year. We don't have say 24 man or quota and our conditions there, but then now cotton 5 cities. And what be that? I see. Now, yentimi nyamani ye. And because the know, well, TV, we have to educate ourselves, educate those your listeners.
na nyina mu so man na say na be tete na be because yeah mama ka sem bi chiro and that sem bi e wo ye see di akọ fo mu nyina no onim say okọ Malaysia okọ ada area wo de omu gold reserve and a back on to Gaza na be scan na be koso ba Ghana onim ye gold reserve ye dodo sky e wo Bank of Ghana onim Ghana nyina ye gold reserve e wo Bank of Ghana ye 8 kilogram. Okay. 8 kilogram. But say and I know you who say Bank of Ghana so almost like to be or PMMC ho bi maka ho. Into time on to me. Kra will go the turn on money nyina. Ye gold reserve for Kwame Nkrumah breso. Ye gold reserve wo. Into so ko Kenya afia. Obo say every week be the headquarter. They have for good pa near the co. Because of say at the Bank of Ghana at gold no so no nyet kan to answer ya makwa ada ifo na ide ide ade akobru chire ni yi ani ntina Bank of Ghana aka trust so the meba na this time no the gold no utu ezo the brain no Bank of Ghana no to onjiri nto answer ya makwa ma ode ide ade akobati nyina no Jesus say regulations ne art no nti minim so mo de beba ama ya ho aduma ye bie parliament arabo we too much. Too much. I can't remember what you mean. I MPP seat. The why are the papa. Yeah, Mr. I can't cry. It's not the end. Some so. 2024 most I am MPP ana. Nyami aduna party ni ze minzenya. Yeah, bibia se nyami nsa. On the Jeremiah 29:11 no. Ono ni ndum ye manema. Nti nyame na betimi aditame. Proverbs chapter no. Oh, betimi adwene o ba nyankofo ama ho kwan anyede enye adwuma arabo ye da sia no pay ya misra monso enti ye ne sehwi akontomra mrahye bedwani honorable Alex Junoboa tete e ne ne kwotwetwe enkomo no ni mu odene keke sa city na ye NDC for dia I remember say important ho na me ye adwuma 2016 ni nyina in 2016 no ena oye adwuma den ege sa seat ni free NDC for nsem enkrofo so 2020 NDC for besan adwo mu seat omo woye abanche anane brode osan agye nkakra oya ye seat na MPP seat oya de pa enti honorable say oha no ye nyina ye hawo ena chema wuntumi kura so wo gold che Ghana nyina ye ne je say ya wo akonta mine o de wo be ma bra konta ho ya wo de ya bra beji chema wuntumi e wo gold che Ghana ye gold ye wo de ana nyese asamati eradi hu ye mobo na honorable de ye minipa eni de mi ntumi mpia ne bebre no honorable ye minipa abusiam ye fa baako bi asem mienu bi mfanka ho ne yenku ye nimu a yenko ana adishima mai ba munyina mo achibie mama kwa abade ba AHENKAN933 FM so Maakye ene dwumadia wasogusu a wo etie da obonka ta mo boso ena yegusu so ayede esomwo eno hwe wa kire bre na anopa no nwotwe abapa ho simano aduanan 844 da obonka ta na yede hyase na de ekurami eye Daily Post da obonka ta no ena wode atodwa kire mu se wode eye opanyina eno eye owura eye omane boahin emfonyi de aba ena wode todwa kire mu se Dr. Baomia wohene wose Baomia wohene ena dollar no dirimlika sidi chesiri kura mpa onto nei enti wose ha adwene pa tie ho asem de boka tai e de aba owie ye no ena wode Ghana man panyini ankane Ghana man panyini fonyini sa de aba eye Owura John Dramani Mahama ena o hwe said wagini kiki na o terminator no pai ene wa boni suit na nyagoro ena o kire mu se na kwa mama sankomra baako sisi ya na afi yenhwe ni enyi free o ye ne Director of Research, Pricing and Monitoring, Chamber of Petroleum Consumers, Ura Samson Ade, and Coaching and Como. Opportunity and can from Cinema Chain. Major, sir. Na Bibia Bocodier. No, I announce, sir. Yamia Dom Yansu Yahoya Pass and saying, and we didn't come much a crack. I say, yes, as room few do a cramania baby, that not prices and no agent, but I say, our sign was also no hoka crack.
kind of when I cry, my smundo, my casasa. Asem. Indeed, Wadaroma, more projections, then I'm more so I'm with me can say 10% increment to the bit me abey. Yes, a German, so a buono changes over the last 2 weeks. How a buono is you consider a crack, they be out there, the changes, and they can't in a boom for 2 weeks, and you're finding average. And now you see the way I see depreciating over the last 2 weeks, you can't in a boom. You're finding average. Design your mammy, you say, Ampa, Osha, a year found Obuono, ever cost by bear and cost require 10%. That means a bear more than 10%. Now, Ampa, and that a year petrol, I cost by 15%. Osha, Nanka, a year the previous price, no, 11 cedis 6 pesos per liter. I say no, a cost by 15%. A cost a year 13 cedis a year 10 pesos per liter. Or the bar the offense gallon price now a free a year 49 cedis per gallon. And the about 58 cedis per gallon. Over diesel so and also cost by 12%. A bonus free a year the previous price are now in 2 weeks time year autonomous 2 weeks ago near autonomous from 13 cedis 95 pesos per liter to 15 cedis 99 pesos per liter. Or the bag gallon terms now a free a year 62 cedis per gallon no equal 71 cedis 95 pesos per gallon. I see. Enti sa we no a mo hunu a mo bubu ho nkonta no domestic fault bi na akofa ba ana external shocks ya external and domestic but mostly no so can share increment for world market na nka ebenya effect price so nka be 2-3% be but to get 15 a percent increment for a year petrol and then 12 for a year diesel. No, it means dollar no had a major effect. A year the price a year build up so because a year you see the more depreciate so much a year importers or more they are spending so much to get the dollar to import crude and I said food and edible dollar no. And I had the major effect. Amasa a significant increment we etimi aba. And for some months now, said the can ya no credit nkomo ache. Na je say bibia stabilize kakra. And then ana ye na ye jai a amasa say fuel ibu asan be pagya ni mu yi. For a bare month time I go ya ni yankasa no one. A year world market price should buy because for the first time in almost a year and I said 2 fuel price never below $90 per barrel. Emma now your tons are and after no Osha a yesterday no depreciated the but yet me containing no Emma price no and yes I should say but a year stable. But Osha within the last 2 we said a yesterday they say I depreciated could do a year 12 cedis. A 60 pesos to the dollar. I said, Cano. So I'm sure you are close of today. I connect 13 cities. Now, and no, I play a major role. And a year world market price increased by 3% from $89 to $92 per barrel. And a year, city no, the way I see depreciating within the last 2 weeks, from a year, 9 cities. HM10 about 12 no and amasa major increment we etmiaba. I see. And it's a Total Energy omo hono as we speak diesel 15.99 Ghana cedis and air cost so yen hwe animu say by the close of the year you betimi akwa koduru to say 20 Ghana cedis and 18 Ghana cedis. Possible say 18-20 because say ya to near me say the maker say world market price no cost na cedi no so no depreciate at a faster rate no say ya hwe dia a bit mako 18 kwa dey betwem e be cost by 19-20 cedis per liter I think say ya dia asfm even with
yes 71 cedis per gallon. Hey, Ghana, Obia can now that say you better bedusa. So what it means is that we saw your driver near Uko Uyi and rest the Tokotofua. And found baby because you are getting 1 gallon and some maybe a small even a cajon. They say you have to but one to this crown so your truck for a day no which ought to be more than bear 1,000 that is 10 million now what's in the year and basana na the pressure but two almost so now the pressure to be as will be able so the yeah managing no money this idea a year 20 cedis per liter no Yebedru ho said ya woka hair no na je aye onwanwa pa but empanimfo utie wo monka sai na mo wo mutu a is there any hope in the future? Ade ba kwa na dutem bia ma mere ho kakra say instead of empanimfo ebe comfort to the problem no ma solve it no ma say ye omo ye solution to it no. Now, if I say you shift blame, no. The moment over so shift blame, no. Then if you say one here, you will not find a solution because you think that it's not your fault. And big kabaya near can born by here, Munya Bibinum, the Russia, Ukraine, COVID. But so far, you start bridging, I say, the main fight the whole world, over Togo, Burkina, Benin, Cote d'Ivoire, Nigeria. The rate you see the depreciation, the time of currency depreciation no. Over inflation a war Ghana a year 37 no. Uko Nigeria almost by 20%. Uko Togo almost by 11%. Benin even Cote d'Ivoire a year 7%. Send the budget. And the whole Russia and Ukraine talk on the Bianco Honman COVID in the Bianco Honman and more inflation yes single digit. Now Nigeria yes 20 Togo 11 Benin and also yes 12 as 15 now Ghana kwanye the inflation do 37 you see the depreciate now over full so start bridging yeah pan ye full and bo den ye nyina nya amono ne kro na ne kofafa ho no edeba adenti na ye de no ebo ye de no mo de e omobo no nya dem is it not the same Russia Ukraine effect in a come so by still more to manage your economy ya nema better enti ye hu say ebia fundamentally no and she ebia the two ho say ye de ehwe economy no ebia enya djuma anase bi kwacho na ye revise no ne ehwe the way forward enti me say ye betimi add new ideas be aba net maboa because when say you can't do the same thing at the same time and expect a different results because the a different thing net maboa ama and no standard the able saying that's all but once you don't admit your problem now one can say yes a problem in no matter you did two and but now you identify say I be for on my year bit my boy I'm at what my high more sad then you both say that's all but I won't admit the obviously then occur to mistakes now it's me aye Openima yena asibibie ni ebesa babiem let's me that Enti yani ora Samson Ade, Director of Research, Pricing and Monitoring at the Chamber of Petroleum Consumers, COPEC. Any chum dinity afre wo nti fam go no. Ho asem ka no. Sia ai bibia ho. Fam go na ekọ. Si di dollar no so ekọ. Yes. Che. Ya breki 8 no. Say obi a breki 8. Obi a breki 8 but mame kan kire omo support Yoruba we me say they shouldn't try. Oh. They shouldn't try. Say they are presenting Dr. Bawumia for what? Ghana ha. Oh. They shouldn't try you. Now and you're not head of EMT no. He's the head. And look at how things are going. Is he gonna tell us say see a man with 2 million money be president? Yeah, I know you go to me and near I don't know. Now my papa he shouldn't try. Dr. Bawumia shouldn't try. At all. Ebia obetimi afam because our bemu and you know appointees ni bebre no ase omo support no. Obetimi yina mo no ma be omo. Exactly. Obetimi am na be omo flag bearer no, but say presidency no woboa. Oh, woboa.
Obuoba Ghana for huru ya ni mu nkosoro Debi mun ka no kra nkyere wo bo wa ka ho bi na ade ayese ni esan do be tina na economic messiah na enye ono a ana fedia ni di na sesa economic satan that be economic messiah na be bia economy nam na ye san ko dware wo aporishe wo tisa agrada Debi Shagrada nkofo nya ne mugidie so wate asoro asesa mama part mama part no kra tumi bi anim economic messiah ne tumi bi anim obe dware akoporisha san dia ba on komra ye te Ghana ha twen no enkwatenten na hoodin na yehia dioma ye enti no ho bi anyom mugidie biem osisi amuhia digital na ansa munya digital na ansa na ye de no aba ye cheche fuel price si edu bia kwa be fo no so obi anya kwa anua biem fuel na cost na digital ba I forget it yeah to the monka chance me na say na make a kire say they shouldn't try so am person will be 80 bia they shouldn't try to taba onia 8 na say oze before ni buar ma am to be 8 yeah uno wudi nkomo wa kire ho no mo a am so ye de ye to ato a obedu radio so na obi microphone mana break 80 oni di nkomo wa kire ho so so he ona 80 meze madam mi young people mi wo fi dada mu okumase na masa we obi a ohun ye kan researcher we good ana no ono me ono se twa no na okoka BP asem ono umienu okajem se masa ade no se de akọ no osisi akọ radio mo fian so maka se bi mu a wotimi ka jom so yo meba ade be tia ma de na so ano afre chale me yare omitimba obeyare aseme na wo kwaka obeyare na munim ayi $45.6 $45.6 it is a obi chow $50 kra na just wa boa wo papa share $45.6 no what the Ghana sikam sisi ya eye 501.11 Ghana cedis why $45.6 so I don't know edit yes net Mrs Net NSS4 no NSS4 no you am $45.6 and on the bag Ghana sikam 501.11 Ghana cedis. You see dollar na nim gu asio sidi na nim na gu ase nya dollar no dollar na nim sidi na make sidi no sidi na nim gu ase poto dion sidi na ne ho akiri no o election no shey IGP Bajens Afwan ani IGP no go ni be bi oni na IGP na mu kwakwa be che no dollar no dollar no alo ko nkofu bi o de dro isi IGP na mu kwa so kwa che dollar no be che IGP ase ni botom otu omonga otu omonga dollar na alo ko om really so good bon and Daily Post mu ni away eti AHENKAN933FM ma panyina owura John Amadi Mahama eno no so sere ase United Nations for no ai omunya hweye esanse kuku na kwaso abimam ya no no ya ade se ha adwene na omatete se omo hu so bumbo mu bia ati omutu omofo ena de oboka tai ade aba na yesi ai report bia leaki wo cheche ni bi na wo kyerɛkyerɛm de nei na nado dan kwa kufuado aye school to aso no what just one school to us when they SHS no so wa ye no gboso ye the free na kata Ghana fo nyina ani ye se no e wa ase ho eti ye se aliki eti unya Daily Post a na emunsam agasa report munsam no atimi akenkan na aboa wei ensam awodo Daily Post de bre ne anopai eni amedi da custodian da obokrata no na eto so ede amawo na abusuanya nsam ketwa kura ye se aban otusuei any jai buankra inland port nyame ya dobo March 2024 dear na just kwata where you na za project minim se Ghana ha de sisi ade se de aba no project no ya kwa kate so do ye hu posters ene ho billboard na ye sidru ba bi so a yasa kwa ye billboard abetra say construction in progress as a process progress hey Ghana ha now MP for krampo ya flyers now Ghana ha no munyina
project the be on a project ya cut so the way project ne cause say ko ye ho billboard say construction say politics one politics banana do wa show idea is part of politics. Politics say 10% facts, 90% communication. Oh, okay. So what I say, politics no. Obi a osua political science ne sa no ma no me ka kire. 10% political science dey do. Munsia. Oh, the pop mensuya ka be hye me. 10% facts. 90% communication. Enti ade na o ye no wan communicate ankrofo hu. So what I say. Na no communicators no am radio so ni ade no mtimi kasa ho. Oh, the American say. So we say o ma ye billboards no in your man. Man me say ni nyina is part of politics. And the billboard ne serious. Amanyosema no it's all about communication. So what I say. So utumi hunu asem ka yi a na to Ghana fo akoma so. No ma to aba ma. Nyankopon ka bi ba wo nti so wo de jai. Hu asem ka. Na mi ka bi ma wo. Dabi. Hu ndogwa akwa. Ma me no to sa adwene na owe he. Owe he. Enduru ba bi o so hunu asem ka. Oh, no way. Well, who knows some kaya who ni be permanent. You. Yati. Communication there, yeah. And I mean me MP a. Me MP me check kokura me obecha. Na so omoye. Omoye and on tomorrow coming soon. On tomorrow. It's a radio program coming up. Oh yes. Yes, to be coming soon. Said there. The soon coming king. The soon coming king. Hey. Dio. Yeah. Mona mo ha mo ho. Communication there was say we a politician a we ya de wo. Dia wo ye bia because any panye. Say. Enti o che panye kura twa picture. Obia won my ya ma. Obia why ni ho no mo a. Nya nipa ba ko na wo ya de na ma no. Say aye nipa dom kra no we beka no kra we nka no kra. Afie yi. Enti omo keep record. Omo na omadwen yi omo sa. Da BTA politics ne nti say ye kwakọ presiding da wo ayi Pentecost as on them o. Da bi we no I was so ye hu de ma nipa hunu ne ya wo ye. Na ye de ye hunu. Odim say 2016 NDC for etimi communicate ya nkomu breki 8. Aba etimi an communicate ye. And the style of communication no more adoption was so terrible. Say was some machine egu ayi so aye nkrofo aso mu dede. And only a bad communication. But so to me communicate. Enya so that now uhuru ni pam yenu miensa no akire ma kire wo na udi mfonyini kire wo mo. Okay. Na udi mfonyi kire wo mo na o kire mo project ni bi enie mu fuma ni hwe ni sa anwoma ne. Je na mo ye. But oh. Me hu wa he. Ade na wo de kire me no. Makoche koko. Se ya pani o ma bebre hu. Obo se ya pani o ma bebre hu. Untimi mfa picture me kire me. Ara me say. Ya wa Ghana ha bedru bebre no. And leadership is all about communication. 90% communication. Communication communicate to one. You are communicating to people. Listen. Nyankopon kra no ye nyame no. Yese ne nsa, ono nkwa ne nsa. Yese obakofo mo, Nyankopon de ne betumi. Obakofo ne nsa ntumi nkata ye nyina ni. Enti president bia ba so ontumi serve obia to the utmost level. Enti obi a wo ye bi ma no. Obi a wo ye bi ma na so communicate kira afoforo no aka ne say abusua mo ha na mo ka ne yese mi hu ye mate. Ma hyase kura wa ha mi gusu a me ye ba. Na munya gidie say si a hyase wa ha na ye den e beduru mo so. Ye ntia ne a che say ohiri say nyankwankwankwa ye. Oh na nya ne no ma ye. Aboy. Ni nyina communication. Aboy de wukin. Say de now say wo ye. Ade amuti se kubeti ye keke. Oh say na ni nyina e no ye friend mogu. Ye na mo susu jagum. Ni nyina ye mogu. E was say what ase say. Ye nyina nsu ntumi nye serious e duru ba bia o se ye nya the likes of KT Hammond mo. No mo ba tugum na kakra ni sa de wana. Yate. Sam sa mo ka de nya. Ni nyina ya memu. Me say o mo posters no mo ye no be duru ba bo mbejai. O be hu say be ye useless o mbejai ye. Adenti. Politicians. Adenti. Na de no wa ye na ye hu.
Oh, yeah, who am I kind of and I make us say politics and to say we complete to you. I was out here, as I said, you obey be an intimate so any, but the obey now says so do and said, do no ehuna or minimum recommend. I don't know correct. MPP and come on Lucy 2008. If they are can sign a tier in MPP, they will never lose that 2008 about one. I didn't. You know the number of projects. What's that? No, but they won't can. Who nipa know that transfer the same party never, but not the same person ever. Oh, the same party, the same party, no, is coming on the basis of the achievement of the so party and na oba no akofo nkrofo no and omwan no mo ye adwuma. And most of them as well as the same. But they are with him. Oh. And the basenya akofo policy meeting ga say akofo policy ni na no follow. Okay. Me pardon because I am speaking from the political science perspective. You kasa from your point of view. Said me hunu ne mamu hunu ne sa but me person me ka kire yen hone say yen ti ase say politics and leadership 10% facts 90% communication. See how communicate ya ne yen adekura wo communicate. No so far so ni there. And you say 10% communication na wo kan 10% facts. Fact there should be something. You don't just come and sit. Afia. Now wa bom chamber communicate. Afia. Na wo be o communicate ni so betumi communicate na wa get your attention na. Na just wa ba be ye ade na. Yes, of course. Ababofo de yi. Meba ababofo de yi. Sanke yenya leaders no. E ma mo tam to mo ho so. So mo be kire nsemu a kire ababofo a anka mo abufuo ne kan koduru ba bi aduro no. Communication. Oh, ayensia no DC. Also the electoral areas ya maku 26 ya highest 18. Na 26 no se bosumi bia wa fato no so. Sa bosumi bia obehye da yi a week. Na watwe bosumi ni mu. Na wako community engagement. No akotie ne nkrofo no. So that say omo hawo. Na ebia te sa aboabo ha no wa ba ababofo mo how pa ne sen oye bia ye how ye ABCD ya te mo kwen ya ase nya se ye hu ye mpanimfo nya se ye hu ye o ye hu ha dwen pa ye tu ho na mon ABCD ya koduru ha oh okay ye de na feel say emfa mo ho ni ntikura ne ye ntem nka no so that ye anything make say leadership is about 10% fact or 20% communication. Obo the wo kan ye no kre but wo de na different from ye de na ye kan no. The posters no na so wa be twa aboabo yi de abaye post billboard ye si wonom with that any explanation ka tell say the construction cost wa ha. Obo sa na communication wo de wo kesa na tie without any explanation. Okay why ira mi o. Mayira wo de me de na sentina wo so musu yi. Da bi me ba o. O person o kire sen. Sa bit say boankra ayi omu ye ya omakọ twa hu billboard. Dia kwesio na do conspiracy no. Enya billboard o. Billboard me ba. Project no. Contractor no the architectural work no. I was say print. The construction in progress. What's it? Nana do be ko ya no ko sa posters no. I said then. Construction in progress. Of course. So who want e tell say bibi be koso wo ho. It's another man who is a construction form of communication. Nana do man dey na just construction koso. Say nana do ma ye no just omu gusu omu miemia niema mu afa na sika sema ye ready. Nana e be ba nti wo say print say nana e ba nti ukrampo utwam na hunu no bi say o adan ye so nana e be ba ha obe den na afia kofa nkomo na ba. Communication there it is very paramount. Who communication now can you different from the make you? The omo communication. Communication ni omu share no abi ni yansu yasu yan. There wo can na wo can match us here. Yes, that's the best way. No ye. Any communication now can. No bi ni ye hu no. Failure on their side no. O say. Ni ameme kan no. That is how it's supposed to be. But maybe can over failure on their side. And to obi ti aboabo ni bu afu adan a ofo se ne kwan no empanimfo amfa ne ho into ofra radio so obekeka na adwen akere wo but ebia na wo so onayo watu anamo bia koduru baabi but bra na be kire chimcho abusuafo sin and na me ka kire ma no pay say wo nya sa omu ni time no na me ka kire wo mo to obeye posters dia meta ho say politics na wo ye no
a 10% fat, 90% communication. Communication man wo ye okrom ha. And he come and do it. Mr. Mame no okasa asem na me say. O kasa gum. Oh ye be ye. 26 electoral areas. Yemfa wasem nya. Yemfa communication nya communication. Mame dem 26 electoral areas o. Okay me hwe na nim do say and be say that na. Oh yeah, sa community engagement no. Engage omo otimi tu wan na mo. Omo o say bi wo kwa na wo to office. Na woni ebia empanimfo a mo na mo chichire kuro no. Mo da mo fo say wo abofo mbe hia nsuo. But e bi kura mpo no a na wo be kɔ hɔ no. Yes, o mbe hia nsuo but at that moment no nsuo ne nya omo priority. Enti se wo kɔ hɔ no mo o ebia e wo mu se hia nsuo but mprimprin ye hia bui. Ade no na de bia kan wa say monitoring. Ene ade wa come witness omni time obu e no time enkranet na mami asem ya wuke oh bebre enipa hi na ye mami also oba onya 1 year o but bosumi bia okọ obetena so electoral areas ne makomako 26 obetena so ache ene nyiri se woko council won kan sa kwa oye otu wana mo ene hu se de ye nipa ne Ghana fo no ya bra bot se one me kasa me ti asem ase aha bre na so wo be ko sisi a se one me kasa me ti asem ase enti enu de me kasa ubu betimi ofu politician nipa but uhu no ano na akoma to yem etore bia dabi enti ase but omo chire mu chire wa na afei enti ase aye adwuma ebi ti se dedi form my dedi ana omu ye sa ma mi ti si mu a wo ko omo ho no mu ogodo ana oma no dwom dedi ana omu ye nyina se ba fom chire mu leadership Yamfa ntina office o. Mo de ankan kuma na mo te ntina office o. Political leader on to be ntina office o. You are for the people. Aden ure fi definition na. You are for the people, by the people and the people. And always you have to be with your people. People. What to office? Air condition you do. I heard you mun loro. What air condition muso awadun. Ah dey guy. Se ko beni muntisi fam mame na wase de bon krata na ebobo so no kra ye chen papers na nkansan kra na nyansem ya ye enti ye da se a na general ne ofusu ampofo emu aye din general se o mon reject ofusu ampofo na ontwa tawu oso mon reject no also oyo hufo eno o ka kire ayifo na delegate na say delegate no okay also for example for you hufo duru ho oyo hufo papa usuru MPP for no but onu general there obetumi no de yam so oboso wan ana no asema na America no si wan and asa we munya beba ensem bi say nu mu no na ohu o ko kika kan ensem bi say na mo se uja fo so ba beto na yampia o ebi anan de nso abebro de no so we mu nyina beba but mu bedwo yes politics de general ne ai ofosu mu bedwo we mu aponchin tokwa na gen ai ofosu on tenase post ne pen ana fufro kasiretin bia ne hobi we di ka di ai no ono ne ye friends ai abe vice we di vice and was be the main no but I say there be obesa ko biom and a general say oboa me so NDC for general say ono ne options ne 2 1 so mo be ma no running mate na wate ase ama ofusu akọ ana so be na kodi ne chairman na de omo form running mate mu obi no mo fa the chairman ma no nti no chairman for some of what di bia nti on transfer na say ka kan say general mu na was think ka so general because on we di general no for 17 years oh there be say general obeso si e otonso fufuro sa onso wato mu dada nti sorry film na ko on ti ase no asi advocate yanso tu na no si so dia obeko kwantem se better say wa obe kona and ayi our friend is saying Lewin na eka na sem say esa na sa ni to ato why si ana ensa ya ne de
obi agene ho di nti munya wo mo ene ai jombo adum ye be hu o mewie ne hu jombo adum ebi mu do mo namba nante jombo adu wa yin mi hu tene nko manda sumunyo no manda fa sumunyo no mo fam party na sumunyo no wasere hu ene jombo adu ayira wayo oh dabi onyina o si on kasa mo bia si o kasa ma no be kasa na pio baka ewi ase awre hu mame na wase na ja yentoa so ewo efie ha no mo abusia bre ne ko yintwe homra ye ba e de aka ye de toa so e de amamo Akwasi hwade ye ujafo ena ne car engine awuo ya esi woduro so fitting shop wo no bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge ene ne kyerɛ ne kyerɛ piesie bra me na masam ni o akrabato yakasa se si horse engine oil no ene wo special additive e wo huru engine mu e ma ne kyerɛ me dwun ho wonti na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afa motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 eno ena riders and mechanics e wo se mo use you unua no kure wo mni say seahorse product ena ye papa ani bonso e wo fom se me frimu fia e firi na kro seahorse engine oil nkoa na begu me car engine mu ene fra seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo gba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement ye obotom na pepa mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no ben bi ato so wo pe unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha wo be ko some cheese enterprise ye wo amantra ye ni Dukes filling station na di ehwani mu fry 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some cheese enterprise and di aba achim dan amantra ye ni Dukes filling station edi ehwani mu Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM abusia ya da se bebre se watwen yakoto nkraba ye toa so hye nso efa wa me se Maakye eni dwumadie ni din menso medin a megye so Obuoba Ofori Amanfo ensuroja baako a yaka kotoku meyo ye da so tie akonwa kase mu a yesom oman Ghana na afei kotoku man na ti ha na bi mu bisa se mame Esla Owusu Ekuful wo ho Stubborn Academy girls prefect wa babonten na osi yenka nkyere mo se na eye mo se wo ko ho onko ye otete ha wo mamoa samria mesre o mamoa bosumi ye wo bi ye sune so obesa mamo deadline o bobo akura eti mame Esla Owusu Ekufu se no more deadline extension. All unregistered SIM cards to be blocked October ending. Awankasa tintin bia. Inti osi nyankopon yadom a. By ending of this month. September so ya month in Kano na mumu bebre ye guy and we he oso onko ba bia ha. Na no wo hwa de. So atiazie. Ene yesi oba nso kọ adwaye na ocha enye se oyi bibi boni bia osiesie ne ho yie ntia ntisi awaba wasante asim wo se yenka nkire mu pen say by the end of this month wa would you also wo ba te se wo no men register wo sim card no wo betwam a we no deadline bia ma ho biem yen sign standing yen sign wo se hwe ma biem nti eno ene the breaking news a ewo ho no ma na yede ama wo no na
Yemfa sedan confirm Soboti ya de pa. Soboti boy boost your immune system ni me nya hoden dwumadie bia yedie a ye pa hoden ne ye ye dwuma ne abɔ dwuma no wadre so no eye Soboti ne de edi sa dwuma no san se wo fa Soboti ba ko a ye wo akakeduro hwentia pepre abrobe meko ene de afra ne de aye Soboti no eye kama pa eye kama Ayimina Enterprise wo domi market wo mu no mo aye de aba abonten so manfo wa ache mo dan Alhaji Hankuri Enterprise Frimpon Enterprise Nana ya Provision Store Okoho no mo a wonsa ebeka bi 0551119620 0551119620 and 0244087695 0244087695 Omanfo wo Kumasi be fresh 0246185216 0246185216 eno ne omo wo Kumasi and on be fresh sa number no Soboti eye papa yebeko ahoma no so na yene nana yawo entry crying buesiako executive director Alliance for Sustainable Development and Participatory Democracy yene opinion ko twetwen komo ene as part of your big question segment no ye bisa se Ghana beyond 8 ebetumi abamu ana entumi mmam se ebetumi abamu a eye meme Ghana ni no masede se meye niema bi na mehwe se Ghana beyond 8 ni bebam ana eye amanyofo no ayedi tumi hye wo nsa wo mo eno mu di nganim no ena ewo so wo so ye wo niema yie e ma sa Ghana beyond 8 no etumi ebam yenkwai opani wabene ni ene no enkonko twetwe enkomo nana otime nkan kan FM suni Maakye na bibia boko de Stardom ye ho ya pa na mo so nyame adom yanso ye ho ya pa nti na ye big question ye bisa eno no minim se uti ya wanti ana me sense su bi mu ma o okay nti na ye bisa se Ghana beyond 8 omampani akufo ado ani so ade hu na ode ba ye no ene ye big question ye bisa ne se ebetumi abam na se betumi abamu a eye me Ghana ni no masede ana say mpanimfo no ayedi tumi ahye omo nsa wo mo no mototo ne yoma no asede ansa na Ghana beyond 8 le betumi abam ana entimi mamu mpokra yo minya jibi nkan no chia nkan informative fo nyina Ghana beyond 8 ne de sebe ompanye kufu ado kan na kan no na de tie ne say Ghana high wo no potuntum no aginis wonye pragmatic ye ya no say emte ya dwen ye ma ho anya mental picture of it say a bear reality no de nya de say ye say bear reality sisi etie ya nkasa no Ghana fa ho ye nya ye nya fa ho di ye nya independent ye depende ye dibia ye di education say be mu shin akwa no bunyi enhye ye curriculum yi ya ma ye man sika ye mfanye education ho nyema bibia ye depende on the west. Eti Ghana beyond 8 nje se ye kwadru ha ati bia so nyankopon e de magana e manka yin ye fa hudi anka ye se de yanko sesere no ye ubi nyanso no kwase empa no se ye nje se ye ni ma ye no e ma ho kwan e ma se de sa beyond 8 no atimi abam number 1 sisi eti so ye yu kwa no nkoma pen so a na Ghana we were into industrialization na ya ankasa ni ma fa ye no man no ene Ghana ha sabi you took pick kra no ye kra ye ka fe buchi neba ebede ye go beyond 8 so no njo no enti buni afa bibia fomo gudi a yitu sabi yitu ya Ghana se fa se ni nya oya yinya ya ye bu dwa ko bu sini adi dodo se ni de yinya ye nya hwe enti o man na nkasa no nkwaso ye fi mu ko ye no still no enti ye move to a higher level of nkwaso ma e se die kwa ma buruni no ne hwan han no a won fa shape ma ha me fa nipa nkobi na ezidie ya nkasa no agudie ne niam na omo pen first ne rekoma wo mo enti Ghana beyond 8 ne die ne bro fokasa no de ya de ya itini ko ha nkebeboa na wodi mo fa nchen enye no kwese bitini aye reality enti member ho enti member nyanya ready na se nyanya ready o ka se enti member a eye nioma ben sa na wahunu because ntumi nka se ntumi mamu sa akeke na kire wahu bibi ansa na wo ka ne wo kan. That's right.
ni nyina agent leadership Ghana yen how kesiye pa leadership yeni akandifo because you need the nche so be in your mind kan yo but yeni akandifo asebe omo tu hu ache omo fa homa afi omo san wa kukuduro so ne mention no ye wa akandifo omo ni so di hu omo ntumi enyema ne mam omo kan o ma no kwa ye probably leadership would you say if you come and come time one Kwame Nkrumah can say the black man is capable of managing his own affairs. If any of Kwame Nkrumah we check the number of years the Kwame Nkrumah demand of Ghana. We can say that the Sikano pa Sikano no Sikano Ikrao. Many should do one van view. And you should do when you and be must said you yes or the other. Kwame Nkrumah shop no be Niama wa yen to point is say Ghana Nankasano. Ye yadi any new bimu. And the problem because here pa your leadership. Because when a good leadership, what you move for no will adjust and do the right thing. I feel they told you near a different so that they are very greedy. The potential, greedy. Papa, I said you, I was a timmy, a shiny pare or hand papa put in fact. No, you go. So it's another challenge we are facing. So that, and the Ghana beyond 8 media. Omandia ne kaze dan beyond age no de kwa na sabe American crown say be o dia on age but ye tie ne say obosia ne say would depending on amanfo ebe kakra bi enye broni ene de policy ba be control na de broni ye ne say broni e ma wan si bia wode sese ya to sese ne nkwaso no sese a wa ankasa wonna fa wonji e ma honto e ma bia obu community ho ne adi na no e nji sese ya broni di gufom na wa ma wifika no de ma wia je na ma wonko asom ayekese so nti bema babia ye kono ye mobo pa ye leaders isu ye nkrofo ma tena buchiru a de ye koso buchi nyomo hu bi a sabio ye buni ye omohu omote ho ane ma omo ye na omo nye ne ho ye nkrofo asabo omo ye adwuma World Bank aye ye mpemfo en no betna Ghana ha ne mo omo ye World Bank no you not transfer it here omo ya de fofo. So, eti menia Ghana beyond age ne you were Kufuado. Waka you should na ye fese. That number at mam ye do but you see ankasa de nye prepare because nipa etema mu no. Na ye were Kufuado said you and that's why you wonu. Obaye do na no you san ye wono mama mu obaye hu. Enti ba bia du de di nyame na ankasa ana ye dum pempenso de ya bet na ankasa se de enough is enough. Now you put your home together before we get there. But now the minister say yes. Inti jinyami a woka ye kura no na eba me next question so say ye ka say ye trashing it out under the carpet enya de bebem inti ye writing it off sa na just say ye nyankopon no ene na me yanyina ni because minim say video yi a go viral no wahunu bi a asofo mpanimfo a respected men of God e Ghana ha omo ne nam galamsey site bompa ese nyankopon be yensenkyerene na waka omo yetu fam agudi ese no akoma no homu agyae enti bibia nso awurade ye ana bibia nso awurade yo dia asofo no ye no sabio nyame ewurawura mo nkoche galamsey fo no but omo ye nyame nkrofo di omo ye no dia communicating sabi omo akire omo displeasure say be omo ni na behu na akandifo enhenfo na namu trankunya ne sabio abamu mpemfo hu say no the clergy no and support na say we had Ghana here asofo ni imamfo no omo influence politicians o omo kasa ni peti di omo koye na kwana kora na obi a wo yenya meso ni timi hu na o zi da bia de ni bi na omo san kire amampanyimfo say de yekoso mani nye ho so mpaibo no Bible say faith without works is dead never. Enti sɛ wobɔ mpae na wontu ana mmɔn bia na mpae bɔ no ne gyidie nyinaa no ɛyɛ kwa enti wendie ɛni so adi hunu a yɛhwɛ si bɛduru hɔ ɛyɛ ade papa na mmom ɛwɔ sɛ yɛ ankasa so yɛtena ase ne yɛyɛ nhyehyɛeɛ a ɛbɛma mpae no a yɛabɔ no aba bɛyɛ reality atuma ba mu yɛanyɛ biribia ntimi biribi o nyame de biribia nso no yɛ na sɛ bio sɛ nyankopɔn koraa no ɛbie pono to w'anim a woansɔre amma awura mu a wonnya hwee ɛmmerɛ a wɔtɔ ɔma nan sisa biza fu isha ko isa mana bidi o mana na nguro obudem so nzem di esi ankasa na yesoro waka se mana na kura wura wodem wa se ubie wanum ne de ahyem na mi nshira o ezi ubie wanum ne de ahyem enti e wo se yesoro ye pragmatic ye wo challenge o hede galansa ye Ghana
Mamisa question back. Good way to Ghana, and for sending Yanos, good in cuckoo, who had Ghana economy at the empire and contribute to the economy. And you cuckoo. Cocoa, me in Skomo, good ye Yashi, and so good cocoa na ye young for so more minor. Yes, no. Yes, my na I'm sure be cocoa food the world should your buffer. Step it. Now I'm not going to almost winning. As I said, Kosokophobia or Hindias, yes, Dan, you bet you nada. The excavated between a class who's excavated. And so, no, as you would depend to be a Yanano, and the politicians, this is near the end of the church and a guarantee. And a guarantee, some no men per se a bayano, MPP and this is an idea who, and yet MPP, and a diaba, a idea, a woho, a idea, a woho pana, a miracle. No media no yes sensitive on certain things. The media is sensitive. Now one media a sheshumasia yankan was an 80. In the sense that I'm saying once my baby. Ye to be upon a basso or more media for yes a bomb basso. Because more and a my sensitive for more publicizing some of these things I'm amount for any other hope. So on. The guarantee for the a compassion private idea. A war may I need to go to there was saying him for not going out sorry going him for most of me into good or montage. You interview who would you mean a move your to? So, and I said meet him for no some my concession, mineral commission, and I know two for kind and say we're disappointed in the politicians and disappointed in some of the chiefs also. And you know, there are still fighting there between the chiefs, some of the chiefs and the minerals commission, politicians no move on. And let's say the MP for Christ so move to Omuya Galamsi. In man of my year queen. I bet I tell you, you have to be too as he to Galamsi because Ghana no, baby, I'm not seeing here more than a good war. Instead of me, I go push no. Good baby, which year is alcohol. In the American or minor say, I say, to be a cancer near my with progressive and underdevelopment practices. And I put in place as a nation. So, and today I say, okay, can we win our boom? I know the man winning as well. Can say Ghana beyond aid, and achievable. Exactly. For now, dear, and achievable for now. But would you say in Chimana Ebano, you are my queen, Kaka, you are said, Mumania Bramoka once and make a dino, and she did baby no. You be near Opepanona, getting the Akonsa corner, na Sagana beyond aid, it's not the year at Ashwan Abon. Mammy, Miss, my final question for you, fancy. Said the out year kicking, you know, a your mind on the year penny year, but your war and Crophobia or Honomore. What can you say, no, or full say, Papa no dinner chino cassetiano. Into Unya cry or no, your babu, but when our crop be be proud. Saphonia be almost. Minia, okay, say, Karmas, I can't see me say, religion is the opium of the masses. Now, maybe say, and the religion, religion and politics. Politics requires a religion, is opium of the masses. One more, omidi party, ma, ebo amanfo. Commercial thing to say, dear no many every. One of question about Nashi. Nipa na kwa man, any Nessica. A design intimacy now was a who could say, who chance a kind and Yaka Contoka. Who could be our Henry to answer as a mouth, own cars as a more free. Walking Kwasian Toka, I did bet no no. If you Ghana food, you see who say Mabuno, your sort of worker who say, you're Jenna Ghana who beyond politics. And who is idea airball, man, you know, a politics. Politics idea, and say Ghana be brave. If you sort of worker, you can whom now you thinking beyond politics, you thinking Ghana, a backside woman to bone. We say Wakaseti NTP, Wakaseti NDC, 7 years here to money more, but we are 2 million, NDP need to be. And this need to be. Never. Obiato. Now, said you, every politician now, Cocoman, on the Vieno, one of the end on two. Yaman coupon, and what you see, wow, Conto, Canutia, TNT. And that's what we must come to. Name of politicians, who say, Yentin, home, a pastor of money down, and Sisaya Badia, a Yentin Mufono, and yes, you're responsible, my politicians, who say, Yan, you do a macro acquisition when you have no money yet, send a 2 woman to a man, will you be from a pastor, you become responsible. And if we said it, we'll be some cool room. Yes, started a few should be shot, I will not know where not even go with my moon did not go on the boy. Sanet here. In Yama politicians, who say, you need do or die people, they inquire, said you, Yama in India, Yajumudao.
na de nya sɛ de mam de ma asie nim kan sɛ munyi nim fa yanko ye hwe untimi ya twen wesan e ba sɛ beboa so na Ghana constitution no so no ye sini nyame ya adini sini ka kire mu constitution no yare e de tunbebe e man grofo e to ba ma wo mu no eno so ka ho bi na ama sɛ de bi bi a bi ma bi wo ha ni ye no aya agi bi na fi obi e de opɛ okay nana ma ye na si bibie ni e bɛsan ba biem me da sini ni Enti yane Nana Yaw Entry Crime Bu Esiakon, Executive Director, Edma Alliance for Sustainable Development and Participatory Democracy. And yane kontri en komono me pacho South Brimura Bank Limited. SMN kanchre obi biara oye shareholder. Ye kase shareholder unse omu floaty shares emre bi omo de baye me ka ho asem a. Wo a wokokoto obi a usika kwako dim amyede kora bank no mo ne from shareholders no na omo kyerese mo annual general meeting no baso den afi mu de na baso enti board any directors and management edema South Brim Rural Bank Limited eno mo se yemfa nto shareholders fo ni nyina nim se munhia mu etoso aduasa enson eyade a baso nyame yadom a memene de edi anim yayi memene da edi anim yayi ena saa nhyiamu no eba so ebekoso ewo Osaberi Mada ko frempon oto nu ne conference hall ewo bank ho no mo a achease achemachease ena saa meeting ebekoso anopa nonkron agbapa ho simaduasa pepepe na nhyiamu no ahyase na ose yen kancha se o ba na wo de wo Ghana card aka ho aba fa Ghana card ka ho brand we shareholder edema South Brim Rural Bank a me pa cha onyame ya adom a memene dai munhia mu no baso den abusia ma me nkwa ahoma no so na fei me ne Reverend Frank Kwesi Nkansa kofar baye edema King of Grace Chapel Ghana yene nkotwetwe enkomo nyame nipa wote yanka no pei ma mo achia ma aba AHENKAN933FM so na apombo kode great yaba won channel pay 98 yawa enra na yehu se asofo mpanyimfo wo mo ewedin ene ebo nti mabubo binu din chairman nyameche Pentecost chairman wo mbi sanso ena former superintendent edema Assemblies of God ono so owo mu bi mpanimfo asofo mpanimfo pa yehu se o makogalam say site ene tons a omu blow no ho nya senketwa adan yom so mpese omo ebo mpa yiti agalam say no wadaroma we nso e Bible mu ebacho niema yesi oman mu de so pie nyame nipa otimi eka ho asem imi bompaye but on this menansa e galam say no yenyina etete high but say you better to that level say yeah suffer go for 82 as I say no yeah ko wa ko bompaye there meaning with all due respect nyansani nyansapa ebinim na yenja because nyansani ni say me story no men kenkan radio so na no pay TV but anipa wa bom din no sesi ana ma me yem kra asebe if you say obi te say apostle nyameche oyo smaphobia oyo good papa oyem papa yes me free church of Pentecost in me back no different but apostle nyameche said the nyamensa won so no woni die wonyansa asole kese pa no si na galamse yenyina yenim se abanya otisui ena ase o se obekun galamse no so oboa onu ama ne party fo itu galamse no ye ma men ka se mon chero ebra party ba power na me opani pa bi fie na nkoma na omudi no na maso etete ho ne no ka se yen ya bei gold no ya ma party ba ko nkrofo ni tubi yan nkrofo ni be teta mo motu na eye foforo kra dama aban ba zo foro no edi na me de mani ato fo mo we se sa de ne bebe ma eye ampa nso
no matiche nsase ama some for party mpanimfoɔ ne ade no mutu because I'm not financial to the party where bitter truth I was here can Senanado cafe or stop on the party for na my jagalam say and yes agree with us. It's just a 2 days matter. But omoba ebeda die yes stop galam say no man grow for ukra machine strong side. It is an ukra we be na up to nyameta ne grow for omo katre aban no. And when some gajan say papa ye nimbaza grow for no na essence ase. It is katre no munyai. It is we no there brasiem aye nyantum. See be ko galam say side. Ni akọ bomba ye say Everybody hu ya bobo. We nya everybody hu mo brasem. E wo say nipa no ne ye ka no krekere wo no mu jai. Empire wa bo wo twe wo ho a obi eni wo mo ngongutu. Indi obi te sa apostle nyameke obunim die wo nyansa. Nse engofo bi na influence ne sa na tunu fo sa on twe ne ho fi ho. Enya sa domo de wani o mo num na o mu nyina ebenya ne ho yawdie. Sa ye papa ye nim se onim de pa. Eno yesa eno kura be ne ye katre aban no te so maye nsura aban no sa if you say ye nyina trem ne ye sa na niam akosa kro no na ye nyina ye wese no ye be ka aban no te so ba ne ye ndre te wona ye hu sa de anya no de ne kan omunso be ko mbetwam akofo fro beba na foforo ba ne ye bemben no ye no mo de ma omunti a omute omachi a ade anya omuntimi nka no kre no e de no mo de mo bro musika cast no mu gibiana ana edien me me story now ka obo nam nim say bia yen aso for ntia ya ba yi bi kura na yesa and the woman there ya no de omo gi job money a omo gi bibia bi but obi ti sa apostle nyame chene omo wa bobo mu din pa ne ko bompa ya dia but omo ngomra bi omo anya de na papa say uka so omo anya de na ne omo ye no omo nya adwen a okay, kind Bible crew no Bible me say there was a prophet Elisha na Nyankopon ka kire Elisha say omfa asanka na wonfa nkyene no ontwi owia wonhwie nkyene ni mu nsuo ni mu eye na yi asanka ebi mu so be keka se de wo kan ya yo Nyankopon ka kire ni say omfa asanka no ngo hwie mu nsuo ni enti wo mo so nyame ka kire om say de na omfa engongo dane ensuo ni asase ayase no no ene nka omo ko no mu excavator nanka obi timi no mo level eno de omo ayade anase ensuo na asase no na omo nsu kra bibi omo di gu nsuo no na eni ate we de ya hwehwe ani mu mpaibo we ya hwehwe ani mu mpaibo aminga no krenchel ya hwehwe ani mu mpaibo tenka asori sika no amuti bi si prison dine eniama bebrebo o man no no mu hu sa aban no emodin bowo galamse no enho asemusha no na gomu ge o ma first excavators ni bi na ya fa nipa na ya fele asase no na ya de mpa ba ka ho se bia na se ebia na nya no nyame kan ye ebia na nyame afa solution ma na ya mpa bo dia mpa bo a wo koka se nka obi akoma no ma me kan just on this you when ye enya adwuma everywhere you walk and send you on ma na say when timi am solution now yam pa bomba ba ubewu me bomba ya pa but say bia bibi ha me bibi nkoye they say no gas issue bi wo manima ye kan wa say me na me tu anamon na me hwe solve na me dem pa bo te akiri e wo ni ba bi obezo sad ye bi what you say it is a man yan sa na me da bia ma go just so the everybody ade we yo yes no na ni ba ne to na da bia o ya solution me na me dia ba nya me boy yan say ya dwine no yan fan solve problems so you need again to solve problems my yan fan sempa bon fan say nya me dia boy nya me antie won say Duncan Williams yebi Roaring Star ko jira ko so mo say o bomba ye ni nsuare Ninsua ababegum ebra na eye dry season ninsuo na bae nyame to woni birim entigi ye baba mbae se ewrade ye twen wo bre nyame wo bre a odi bibia dani wo jira so dem so bomba ye ama dollar stable
or bomb buy and who's a dollar buy. Ghana economy normal run cut and paste economy. Cut and paste economy. Once that I knew I'm going to low be 750, no, I'm say dollar and be stable. But that no, it's meant for something. Yeah, the baby, the cannibal busumi, you know, you're better. Singite low, cocoa, 1.3, I go for Sika, any busumi, and a free hop. And if you need solution, and this is covered by economy anymore. Now, what you say, Obe Pesia, who we are, Obe Samba Cat, now about zero. Said Yatu was here, pa. This solve problems. And young Pibo. I didn't be bad, so. But the one is KSM. And go to you, movie Asema, and only the Bayer Dumanga problem, they be almost over. And the Asophone and Obuoba, no prayer about compare, but the enemy, Miami Papa, Apostle Yamicha, or didn't want just Bible. On a group leader, on an A group leader, on an old Quano. Because me Papa no, Nimdio, young son or war. I didn't know more be influenced war. I don't know when I said that, oh, yeah. So we're not but Papa, we're near Christian Council of Ghana. Yes, Christian Council of Ghana problem. My young news that Christian Council of Ghana, a Ghana problem because how much was that? Now me can say me, ya me friend me baby sorry. Obi am check ya dey am here. And once me ya so me who penny be say e wanna me say me good say what say me here dey o. How much work keke? That one dampare sorry ya. Also want to hear the FM come tree. And no dey no ma call no mo go dampare abaso. But every institution, you know, our body regulatory. That the Bank of Ghana regulatory financial institution, you know. More what a more regulatory. Sorry, it is a month to me regulatory. No, be I had your power. Now we just only share any museum of vampire. And that's what I was going to say. And that's what I was going to say. Yeah, come on, one. Or no Christian Council, no more one guys who are good. When you say any more, you are me near course or Honam wetty, and you know the one with you. I am because you were a one man, you may be bitter truth, number for yes, idea. You do on my term. You cannot crash from no master. Maybe I near 4 Faso. Near 4 Faso, COVID-19, Omuyebi. Yes, Munako, Plaza House. No crown, no woman to me and come with you on now mobile bomber. That's Omukoya, Yadi. Oh, my yabi, but none near maybe what I say to me. I got your man, Benny said, Yania, Omuyadi Goo, come here, China, Sangukui. And gave it to me this Ghana bar, even banks. Not Ghana phobia in the card. What they say? The Ghana card, yeah, bay. Not Ghana, the other man, our package. As a South Africa, Omuye. I said, Yania, AHENKAN933FM watching Coco. What is this? But me and God as also be and on good year galam say side for bombaya. Come in but the whole Christian Council body in Penifuano the respected apostle in everything amite. Papa, near Ben is saying the best year brain into your best anya 101, na ye Ghana and Comancasa. Yeah, that's a bit brave. Yane Reverend Frank Kwesi in Cancer, King of Grace Chapel, Ghana, or no, what that nonsense of opinion and no Ecobo and Comanona. Papa, just when young Shedanti and Tunti and Sunka cry. Sebe ye biatwa so nim biatwa so go to craning de semi kumya edi embremu dem yasasidu dem atuse omayi seyo oyese na ose amafubra neche omayi seyo oyese na ose amafubra neche Gana manye wala udo Momaye wo
kase wonka wo mo mayunya gana manye warawujo mo mayunya men kase wonka wo mo mayina so yemfa kroye lakuye grego tikrofejo mo mayina mo Obiere na famudio, Omai benyam koso, Gana betum pono. Mumai inambo, Obiere na famudio, Omai benyam koso, Gana betum. That people will humble themselves and turn from our wicked ways and cry. We will heal our land and save us. Heal our nation. Complex challenge. So we want to ask Apostle S.Y. to pray that God will come through. Living legends. Yeah, no, no. Living legends. Yeah, no, no. Ain't I don't know. Reverend AHENKAN one tia yabo ama wate. What voice in the day be a witch no. Na gang leader, Apostle Eric Nyameche, the Church of Pentecost, or no any chairman, or none would do domu anymore, who lead the prayers, no. Why are the power? Because who says, I so foolish, yes, I know. Yani who be leading payo. Make I tell man here call Bible school, no. Ye call school, Sani Kusia, dear, was here the kind bomb pire and Sanya share program, Nasi, Yasha Disiase. Na ye the opening prayer, nobody. Opening prayer. Obi a apostle, obi a bishop o. Obi a bishop obi a vampire o no. Why dey be dey be opening prayer. Enti say Apostle Eric Nyameche eji to mu be ye leader. E be vampire na say waya de pa, waya de. You the same Ghana. Na me fan to so na me ko be dim. You the same Ghana 7 country na no pay say. Yeah, the 70 papa dia babontin a Samchi Enterprise na dia ba chimo dan na importem ha no mo. Amantra Wache Junction ye ben Dukes Filling Station ya be si abrosan kama bi wo menum ne wo. Ya sign the iron rods enketo akese ne adantemo dia ba enadoa e wo ho. Enchansi a di crew dan so ibi e wo ho. 0243 583190 0243 583190 ene afei wo ye Messi ni obeto cement in the box and be say dunim ne ebro say wa chede kama wo ha ye de ebe ma ho. Anointing Lady Enterprise and free e ma no se munsiesie mu dem Christmas na eba no you ma me kwantre ma me we na doso o se wo ankasa kokope wo cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle blender eno ne ye ma ne dia mema no mo so o patade papa ohu e wo sa wo di wani chirim e wa Anointing Lady Enterprise obema o trousers no papa ahye material de kaki ene ne akaka ho nyina no ade a Anointing Lady Enterprise or the ebema on eno achi obesa ma wrist watch a wo de bebo nsa kama your Rolex wo ho leather wo ho nsunsun ye ahodo bebre no a mpaboa no nso shoes no obema wo kama center spread carpet ebi wo ho TV stand unsa be ka bi center table standing fan jeans ne your trousers and your knickers e wo ho Lacoste your round neck and so ewo ho woba Anointing Lady Enterprise on sabetumi aka nyema nyina ebi NIB Bank ewa Chimodan Mobile ye ne wo de die animhwe 0247 058102 0247058102 number be fresh still anointing koho na wonsa enka wodie afei Jubilee Hospital semen kan kire wo se wo mo edin hihye di agu akwan mu Nyankopɔ ya adom so medikan ka kire wo se 28 of this month bosumi we ni de toso aduonu nwotwe no ye ni Jubilee Hospital aka bomu a ye ba behwe nufuo e de ama ye maame ye nnuan mo ma ye wo fa asefo no eni nti ya momra AHENKAN933FM aha ye animu ha yi a ena sa adwumadi ni be koso na Jubilee say outpatient service inpatient service laboratory test koso pharmacy wo ho aduru bia wo hia bia won sabeka sa anso so ena antenatal care wo ho postnatal care theater maternity ultrasound system
ɛwɔ hɔ no mo yɛbɛtwa scan ni nyina mema mo check sɛ mo prostate level ni gyina yie anase ɛya to nsuom wani utimi posasa wasa oba ne hwɛ ma diabetes any hypertension clinic no so wɔ hɔ no mo a efie da bia man tete canteen nso gyina ne nan so aduane bia yɛ no wɔ hɔ no ɛyɛ of high quality the health no nso gyina ne nan so pa ma wonsa enka bi insurance yɛgye national and a private Oba Jubilee Hospital ayade a yɛbɛhwɛ wo na wo ho atimi atɔ fa wo number yi anwumre anase betumi abasa wo ho bɛkyerɛ wo bre bi wobɛhia number no na ɔma bɛfa wo a ɛyɛ 0244 575799 0244575799 and a 0241784645 0241784645 Jubilee Hospital wode wo mu ana wode asɛm ɛno akyi nso mame ɛmfa AHENKAN933FM Roofing Company and Twaso AHENKAN933FM kanchira wo say eye Asatec Roofing no omanya mfinhia aduonu 20 years ne senti wa ne hyehyɛ ahoro bebre na de egu akwan mu long span roofing sheet products no wo mo bebre wo ho sanding seam self lock IDT IBR sizes no so from 0.3 mm ekopim 0.6 mm ye woni nyina bi standard roofing sheet 8 feet by 4 aluminium alusink galvanized colored rubber ya we mu nyina type wo ho na saa de mabobɔ din nyina no ya gye ahudi nti ya de 20 years manufacturing defect warranty e de apem so sɛ pan companies ya ka ni nyina nyɛ mema ɛni nti de ya kan mu ntumi nka bi obi ye mema mo nka bi me hwade 20 years manufacturing defect warranty ɛne ya de ato so me pa kyɛw ye sign ɛwɔ accessories wo ho no mo a from rigid caps, rain cutters, valley cutters, side stream, and afei ɛyɛ nadoa yɛde boro dance one nso yɛ ɔne nyinaa bi ɛwɔ hɔ. China Turkey German metal doors nso yakofa bi di aba, wooden doors wɔ hɔ, ɛna China plastic T&J ɛno nso nsa betumi aka ne nyinaa ebi. Company yi wobɛhunu yɛn ɛwɔ akyem wɔ dan Kia lorry station yɛn na edi anim hwɛ ɛwɔ dwa kɛseɛ no akyiri hɔ ɛnomoa. Tema nso Old CMB Cocoa Warehouse wobɛhunu yɛn ɛwɔ hɔ. Yasan ewo block factory and also ntia mo hotel junction ye ben ash foam depot oba ho no mo a ene blocks no asroto 4 to 6 inches blocks on sabe kan bi hollow blocks wo ho supply enwia ene abo enso so a oba yen ho a on sabe tumi aka bi estimation bibia e free 0245 979311 0245 979311 a number of friend I just so AHENKAN933FM take a total solution of any roofing steel anointing one more ekra mu any edit media edi ebremo na fe BM audio solutions outdoor speakers bass and mid combo keyboard ya woni nyina yesiesie ne kama ya besiesie wo power amplifiers and so the amount asene yani ages filling station edi anim hwe eya no afren 0243 977299 0243 977299 and a 0245 278159 a number obe frena and also so yet to me ajo so kama enti BM audio solutions ukra yemu and what so ya wo de biara ye di media atu ni say boiling issues the bro ya no wetie bi aka ho asem dada marketing department wo number ni 0244 290093 AHENKAN933FM ye marketing department the number no 0244290093 ya mobo wakana etisikaso o menya ohia mai nenam amamua enkoyi enti no ekomde ya mobo wakana etisikaso o menya ohia mai nenam amamua enkoyi enti no ekomde. Okay, enti eno so ehun asem eno no yebre no awie du but obi aforso ewuram me ba so odin bebe akese free oba anwani ewanchi na sa anwan na yenka se ye fa college o je na te mo te kabi na o de o kabi mbete de college ni serious ni e be kabi ana ene boni te o ma me pa chew ene me da se ni odi mo pa odi na me hira o na asofo mpenfo pa kuku dam pa si pa na sade mu ko gina galamsey site ekobom pa ese nyankopon enkankofo yakoma no munyai omogo nko mu ate
Yate odiero no udini bebia kase free debi wapepere ne ho abanso ntimi anyina so aha ene no ya nkase ye fa course na se ne no ne blink saa no na eha madwen bipacha udini bebia kase free me din de Benjamin me kasa free akembe ase bipacha Benjamin den besiase Benjamin besiase Benjamin Ando akembe ase yo yentie we I can meet Achama, Anaqua, and a big KC, and S large IGP Mina. Hey, oh, Henny. Yeah. Ebrenico, Wintino Bonito, my once more the buy. I mustn't teach in and say, Pentecost, as a no down or quite I didn't there, a try because another say of quite a galaxy, on one and call for, and a mom with it, Omutu. Some quite said and said in among countries, among Casanti and another. No jai o man nko for nere inja galansi no nezi ja so fumua na mo nam piti so e bompaye e kuti galansi that's it anyway do yenso yedase bebre wola nyo de di free akwatia na ode aba o se the president asan assure yen so obekon atia galamsi no yenya ne mugidie udi ni bebi akase free wo ba aja prince me pa so nyame adom ye ho ye pa na so e adom wo ba oba ya mi sha papa na mi de mi nse yo na do danko mo fufor mi di fe obi tnere apotia eye galamti ye besrete bibi ara fa no hundin ti do bo no pa aya kan to ka ho asem ye we ni pe bi so mo sensu ni ade no mo besre gana po ye nyina na be ha yin enye ha ni pa ba ko pe na obo ba ni se ehie be na danko fufor do oba ise ye obeye enyuma pa ise wo ise we no obeta ho ntoma na krete bibiara nya papa ni mogidie and the MP apa na bi tnere haboa oboba wan pa okonya isu na ntia MP akimo danti udi jumedi bi anche ono so do for life ama ye special for am ti so mo sumo no ye sense say MP so di kai the sere ko tukuma ni odama de ye so say ye wo mpini bi ni ma omo fe se bi bi tnere apo oboba especially mo fidi e kweti mo papa ndi atanze na mo sumo ni ko kwa kase oboba yi ni pe bi wo kwa onna mo a ko politin bag no ato atene onu ko nso bia o se aban ye de emmo mo de the best side no so ko kan wasa mai pa sa ne mai ni pe bi ase da ye o mo hu nyama bi kan emmo ma me ntia eye party chairman pa bi do bi nyama sia no be da se oboba ye da se nyame inshira won so okay enti onua yanko na obi metwa so baby So a very good morning going out to you, Bismarck K. Yaboa. Bismarck K. Yaboa, or Enkasa Fabrics. Our Makola Enkrine. Good morning. Nyanko po ya mo chine ba san beto so mkesi no so me pa choma me fase dan koma boafo odi ahenkan kwa me Yaboa. Adwempa hini Kofi Mengsa ko bi ke kwa me Asante na Bilima. Midin Obuoba Ofori Amanfo. Commander General Ensuroja Bako Ayaka. Kotoku Mayor ya beso my Ghana eni Kotoku man ya wie. O e number de ko yi frey boy abaso